Yes ono mwanchu muligerere. Welcome to show Marogoba ya bono na kukaribisha moja kwa moja tunyara wanse show ili tukulia lero. Welcome. Ndai wana ngakiri tukulia ulia lenge. That's my day was good. Timeti ngaenga yoke watete round 1 lero oto iki exactly saa 6 because ikifika tu saa 6 hivi everything will be done. Bono kwana nancho mwancho muligeria ndonse asoki waterete chinsa mnechiga chia bono. Welcome to the show. Nchini wabakondoka Ritiero, mama ni gakondoka Bichanga, baba ni gakondoka Nyandro, na nchini wankoro ku Brian, boiga basani na aba science ni wabakondoka Ritiero. Welcome to the show mwancho muligeria ndonse asoki waterete chinsa mnechiga chia bono. Ekero togo chigo chaka nogo saba. Ndebo nsigo chaka nogo saba litukulia lero. Bono inyora bali bonse babwate meshando ne ya maroire na yanda mange bono andonsi asimo kibwaterete bono talk to me mwanchu muligero bono mishi wacha kuta mishi unatoroka mishi anyway wajibigara saa soboro kabisa tujala kama togo chaka ya base. Welcome to the show. Bono litukolia lero ya Thursday, bono litukolia Jumatano eketojo kwaniro mjadala ya masemo na ne lazima omuntu okokete wose obwate imani kigimanya ariko bagako batiswa nso omuntu naba kose nabo omuntu akonyara koba gakoba omukristo atabatizire nereng'anire litukolia lakini ase igote turagenda sama sabo tunyara koba tuguchaka omwenta tunyesaye twachira asona nde maragoba ya bono tugwakira muya muno ase eng'encho ya rituko eriga kwaribekire naende riabeire riabene tokomerana na mashabiki ase estudio yaitu ya Kisi Hot TV FM ese rituko eriga riarenge ritambe kegima lakini ayebuna manyara konyale koba kogoto ikichinsa muna ichiga chabono digere nyasaye ngo chaka tore omurobere obwe rituko ria lero koika ekero turaiko mwendo kabamo na into twamariyo gya maya ngo twebirengere libire bya tunyale koba tokogendere ekebindi kigasinchira irigia tunyira abalesi para abalesi nyagitari bogono sti tanda byabo nyasaye twabekira sama okao unyala koba kogotume sindani yao yabo bisi unyala koba goko ba bwene nyasaye ekero barabwene na baraike chinga cyabo bya nyasaye mbanyala koba baguchinga nabamu abona nde bayimokiri tari yawe go nyasaye yo makina usabiri twabone asiri Yesu Kristo iro muturito. Amen. Welcome to the show mwancho muligo na ndonse asoki bateta chinsa mune chiga chiabona. Welcome mwancho mulingo kwalega ni ase mmoro wabobono bono saime yomorobiro kegima bono nande bone gento ndago sabe share video yigenyara ko bakewika so bonga banta pange kegime video yinyara ko bakegutara tunyara ko tugukwanire ngane lazima omuntu kero ari umukristo anyara ko bagako bango batisiru naboko nyoro umuntu karo ataraso ase batiso lakini kaokokete. Talk to me bayakanga mirodi kindo cha saire kabisa korwa Nairobi kabeta parax ni ko locked ndani hadi tamati tibero diberio ntomwa yes, talk to me mwancho muligira ndo sasole ndikere mes konye kongiwe tonte nga hai ndita bantu batano balike hai tuchako morobiri officially. So watu watano mko wapi? Muandike hai. Andika hai konye kongiwe te bono rika bono ndikere hai gabu nkwani gabu kabisa makoranganga motore bana mete shoye nabora atiko ekwani onyo naye bwiye kuri nabora atiko etoma onyo hale naye bwiye kote nine yo no ndikere
Ndikire ga wonde nga hai esingencho nali nanchengo igunga no toramo. Yes, bono soime yo murobere kabisa bono twakoli wasabamisha na boko irana naenda bono ndikire hai kwenye kondoche. Yes, kwenye kondoche dika hai kabisa. Yes, bitukulia lero tuchukwanira mang'ana ng'a ekero oko ketose kwanyolilingana lyensa sira senkoro yago ne lazima obe baptized ekero otari baptized bono ekomi eminete ng'aigo tokoketi omete ebinde biga ngochibire biaba in the other round ekero okonyora omonto agote ng'aye otarabatiswa iga toraokoka ngiki bono mogochimwateba okuokoka by the way ndete monte ng'aki ngiki mogochimwateba ng'a okuokoka kuokoka gani? Tuambie, kuokoka ni lazima ubatizwe ama vipi? Talk to me mwanchu murigerando sasa ukibwaterete chinsabune chiga chia bono ngaibono ukibwaterete asante sana. Yes, asante sana. Bono soime yo morobero cha mashabiki nagende lakini say hi ndio tanto batano boka bate bande na hi tuchako morobero. Tindara ng'ori by the way. Nataka watu wakifika 5 naanza show kabisa. Yes. Oh, yes. Yeah. Say hi to me. Akia wana baminto lero mubwati moboko. Babo JK Ben, Mishi, Tipo, mko wapi? Say hi to me. Mkifika 5 hivi naanza. Yes. Hey, kwani watu hawako nini? Watu waingie. Naona watu wana watch lakini nikiwaambia waseme hi, they are not responding. Kia bana baminto say hi to me ga bunda igunga no neli ogimbu yalire bono igomete maige studio nje tinge igwetu oseli ogimbu yalire. Abdullah unasema hai na kurora. Asante sana hata mimi na kurora. Unoyo mobono kabisa. Unoyo moso ile mabu. Yes. Asengencho amashabika ntutaite gutiringa chinza because exactly by 12 tutagenda somjeda direct. So how are you Chipo? I'm good. I'm good also. Pia mimi na kuroga. Umeenda hiyo message ya detail nimekurora. Pia mimi nimekura kabisa. Lakini stakangi watu wajue natumia jina gani YouTube. Washajua. Si ni wewe. Okay. How was your day? Today it's Thursday, tiresome day. Yes, siku zikienda zikisonga kazi inakuwa mingi. Huku Thursday na Sunday ni masiku ya kuchoka sana. Lakini sasa hizo ni siku mbili za kuhesabu. Ni kuchipanga tu. Yes, talk to me. Ni lazima ekero oko ketonye ebenga kwa batisi. Oko batisu ne sign ye moyo korokinga igobono noko ketenu mwete Nyasaye. So you want me start preferring from the Bible na natumia hii simu. I have the one phone na hiyo ndio iko na Biblia. Uko na verses. I don't know ni kuangalia I don't know kama nimeandika mahali. Iko kwa kichwa sijui ni fasi gani lakini najua hiyo ni step moja, ni step ya kwanza.
Eh. Ona ukishahubiriwa ankwa nikigusina lilia nsi yothe TV kunya gwicanda usanichirwa citari ciana kurandirirwa ukishamjua Yesu unachukua topa. Numete topa ningi? Topa. Maombi ya topa. Sina habari. Okuangame bibe, okweitie bibe. Nakio korwo muntu katurikira yani kuna mtu anamlead kwa maombi ya topa. Sinikufanyia example. No problem baby. Ona unaambiwa hivi, sema Bwana Yesu nimeokoka. Umewahi sikia hiyo maombi? Yes. Hiyo ndio maombi ya topa. Kuanzia leo, hiyo yenye nasema kuanzia leo nimeokoka. Hiyo ndio inakuanga maombi ya topa. Kutoka hapo kuna kuanga na kitu ya ubatizo. Unajua we are baptized, iko na Trinity ubatizo. Ubatizo, you have to be baptized with the Spirit, blood of Jesus, the Spirit of God, blood of Jesus and the water to complete. Hiyo ndio inaitwa Trinity ya baptism. I don't know if I'm right or wrong, but kuna verse inasema hivyo. Sikuwa nimeangalia mjadala by the way, ningeangalia Biblia kwanza. Kuna hiyo ya Trinity ndio ufanya nini? So umesonga step. Ukipita hizo Trinity za hata kupatizwa kwa maji peke yake, hiyo si wokovu. Si eti sasa umeokoka. You have to be baptized with the Holy Spirit. Ndio maana ukiingia kwa asa mache pastor anasema nimembatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ukishatoka hapa ndani ya maji, Yes. Kuna hii maombi mnafanyishwa after kupatizwa nyinyi wote. Kuna maombi ya jumla mnafanyishwa yenye nasema kuanzia leo damu ya Yesu sijui nioshe initakaze. Hiyo maombi. Sasa kutoka hapo umesonga step. Na hiyo haimaanishi you are Christian, you are purely Christian. Bado kuna you have to believe. Yes. Bado kuna Trinity ingine which is related. You have to believe in God the Father, the Son and the Holy Spirit. Yes. Si unaona kuna hizo Trinity ni mbili but they are wanasemaga aje? They serve the same thing. Yaani zinaelekea njia moja. Bono Ndipo okubatiswa kuiga chikanza njira okonyora omonto akobatiswa osiarirwe amache kobatisirwa. Is this the true way of baptism? Gose abantu abaiga abari na a wrong direction? To be baptized ubatizo kamili ni you have to be dipped inside water. That according to me lazima ubatizwe ndani ya maji na maji iwe mengi. According to the example yenye Yesu alibatizwa ndani ya maji na akazamishwa, si ndio? Na hiyo maji before kwanza mtu aingie ndani, kanisa yote what I know, hata kama ni maji ya mkono, wanaalika Roho wa Mungu, the Spirit of God inatangulia. So akibatizwa anabatiza maji which is accompanied with the Spirit of God. But the right baptism I know according to the Bible to be dipped inside water. Yes. What about abantu abaiga okonyora bagobatiswa more than 2 times, more than once? Okay.
abantu bakubatiswa more than once. They are wrong by the way. Kubatizwa ni mara moja. Ukisha realize you have made a mistake, you go back. Chukua maombi ya toba, muomba Mungu akusamehe, but not going inside water the second time. Okay. That's a very good reasoning. Nande uranyora rende anyway uranyora omonto oyo obatisiru and the same time nando okorire ebibe okay. Maybe ose ne pastor mete ntwege ntaba pastor in a way. Pastor okorire gento getari ekiya oseri gwochire isiko gali ochakire konyino na maru so very frustrated ochakire goita abantu ochakire kurege bono akiri aya chenchiri. Abantu abayiga ose pastor okonyabekire amagoko mbanyare korwa testimony batenga pastor fulani aliwekea mikono ya ubatizo ose. Yes. We go, inaenda na imani, inaenda ona literio. Wokovu inaendanga kulingana na imani yako. Anaweza kuombea leo, ile imani yako tu ndio inakuponya, inakuokoa. Anaweza, unaona hata kanisani, mnaweza panga laini nyinyi wote ni wagonjwa, pastor awaombee. Lakini si wote watatoka kama hiyo mahitaji yao inaenda kutimizwa. Ni kwa nini? According to your belief. Ile imani umeweka ndani yako, umesema huyu pastor ameniombea na hakika nitafanya nini? Niko na hakika nitapata chenye nilikuwa nataka. So kwa imani yako ndio inakuponya. Yes. No, na huyu pastor sasa kama amerealize amefanya mistake, amurudie Mungu. Najua kuna fasi inasema murudie Mungu Baba naye atakurudia. Sasa huyu pastor akirealize yani akitubu akoitie vive vyae, anakuja anagundua enyewe nimekosea Mungu na nataka kumurudia. Ataenda kwa pastor mwingine, apige magoti, ajinyenyekeze na Mungu atafanya nini? Atamurudia. No, ndio maana kuna fasi pia inasema if anyone has joined to Christ is a new being. The old has gone, the new has come. Mungu hawezi kuwa anahesabu mabaya. Sisi wanadamu ndio tuhesabu mabaya. Ukishatubu mrudie Mungu, Mungu anakuosha, anakutakaza, unakuwa kiumbe kipya bado. If only you admit your sins, you surrender all to Jesus. Na uwe mwaminivu. Yes. Ukishaenda kwa roho na kweli, ujitolee kwa roho na kweli, uambie Mungu nimekukosea hivi na hivi, naomba msamaha, naomba kukurudia. So utaenda, wacha kukaa na pride. Unajua mapasta wengi kwa nini wanaanguka, wanashindwa kuendelea na wokovu? Ni kwa nini? They have that pride inside them. Hawezi piga magoti wachukue maombi ya toba. So wanakuwa proud eti pia mimi nilifanya watu wengi wakaokoka. Sasa hiyo pride Mungu hapendi. Majivuno, Mungu hapendi majivuno. Hata kama ulikuwa bishop ama reverend na umeanguka, pastor yule mwenye ulihubiria akaokoka, mwenye uliokelea mikono, huyo anaweza pia yeye kuwekelea mikono akuelekeze kwenye maombi ya toba na umrudie Mungu. Yes. Kwa roho na kweli. Okay, honest man. Imbai kwete. Bwaire bwakire. Bwakire wono nkoira bogo chiwono saste gochikwa bwaire nkoira bogo actually. So ije nare gochangiro muchade rando che moko teba. Nere buyo monta akora kibona abatisi mwateba. Wacha nikusomee ndio hiyo imepita. Ni lazima ambaye ameokoka. Wewe hata hapa ulisahau, ni lazima mtu ambaye ameokoka abatizwe.
na kama nipo kwa namna gani? Nje naro chaka ngo quote from the Bible. I remember there is a given time, is it bitter? Abore tio monena kamotebi omonene. Lakini akole ndoro boruti go igoro. Kware. Actually, that's I think is from Mark. Ngo nyorande first ime specific imba to mere se group kage se chat. Yes. Jesus akamotebiga. Amaena gotakora boruti go igoro lasimo kole ki oiboru elia kabere. Nabo mwaro kiwoli nanda kamoboliga kamote yomonene. Na kira nyare kana bunanginga neiga nane chikuiboru elia kabere. Mona kamotebia eti minute go. Egento minute litanga ni mpaka ebweka bwanga ame obatiswa sa mache maya koraki Mwegotoleka. umaya ko nyoro gotole koyo mpaka robo ruti boigoro. So like oko batisu kora kwa actually these are not ine nchera ya moyo koraki yoko robo ruti boigoro. Kwarali. So ni lazima mtu apatizwe na wabo mkristo because kwanya ulioko batisu bali ba batisu mwarolire kupatizwa is just one thing where unakili makoza yako oko teba ncheri kilero na lengo moibi na kunywa amaru lakini rero sasa ya mugaso bano iga na ati kunywa amaru na mwanjere Yesu Kristo akole asobo mabwana. So like you as a person you have opening a new page. Kwarali. You have put a covenant between you and Jesus Christ. Igo bano kwa chagira koraki kwa igo repage yenyi. Kwarali. Igo bano monto baka koraki mbaka obatinzo. Togo ntena no mukristo otabatisiria samase. Kwarali. Na ndise konyare kana ebuno monto. That's why ngoto ne kyabantu abange bago chiesere batiso by the way. Ebatiso rigendo yoko chiesa. Kwarali. Because oise koligere batizo abano we correct I we sibo ire nebintu biri kwakote umedeclare officially kwarire eso konyara kana kose nincheriki na abatizo na njeri Yesu Kristo asobono buguma bwane we have created a new page anonyara kose na abatizo na kodre na mami makonyore sebusa matega alingonye kangara. My friend, that's a next step where muna ndio kure ni Yesu Kristo omusarabe ya kabiri kwarire. Because it means like wana kuachira against the covenant inumweka mwakora mwabeka abantu babiri kwara ulikiri mwenyewe ulikiri na kinywa chako na ndo kwakora umerudi nyuma kwara two even biroro actually no bako tena ki no ebuku yako tena ki ebe bya wana bibalira buna manyinga era byeka na bako kora kina bako bisibi of course good na bako bisibi but it depends konyora kwali manyire lingana ngo se konyotora ali manya ingana kwaligere oise konyora ali maete lingana na ndokore ino kore ekebe kyamweneno kwa abuno ando osabare no nabasasi road mbako koraki inge korwororo mbi korwororo lakini ise konyara kana ncheli kibunande iga there's something I want to ngoma yako ise konyara kana ncha honest man ina maete igore ya yo Kristo lakini bwana iga na nyorire osina igure none kurge asegete lingana nili yankunire na iro bugima bwana Yesu na asomira amachiko na nyamanyira na kyoke goitane kebe kwarire kokorigere mukamo muromi ntone kebe korage ndegete nekebe you see na ndise konya na akole ebintu ignekebe. That's why nakingo lya abantu aba amachiko nkiacherezere amachika ache tororo so that abe buna nareke biro agotobeka buna nakika ikagwachire wrong aibye komanya na kwama na gwachire wrong kwarire oise kolige no nebuku actually there is one of the olengo koro ku Paul kwarire Paul oise kolige limaega nyuma konyora tara igulingane eli atoleke alengo ole alego chanda abantu alikuwa anasumbua watu wa Mungu but nyuma kera iguli ogirio monene liko murangeri akakora akanchira na Yesu na ndio adiosho oinyole bebya konyole byabalire buna manyinga lakini kera iguli ngana lyo monene akaena no bugima bwa Yesu so monene yasa akamwanjira kabaki. That's why ngota na ki ekebe bona njibuna ndeligeli no mukristo ngo anande kanisa nimeta machiko ikomiyo monene koiba nekebe I remember the servant and keep it ori nkora gento gete kwarire toiba toita kwarire oise konya na ninjo mukristo oyo no ande kanisa gali kwarire amachika yo spininya maete nande nimbatisira no makonya ngo kora gochimaye ko makonya tena atibona ngene ko sabu kwabera kyo koleno ko saba because abieka no maete kwarire Eric ndete ndako ore nchara for example
uko na njaa sana, hauna kitu, umeomba umenyimwa. Umeomba ndio, lakini amekunyima. Sasa utoke uende upite uchukue ukule, hiyo ni dhambi ya makusudi? Yeah. Alafu urudie Mungu. Unajua kuna mahali Biblia inasema murudie Mungu kwa roho na kweli. Niende mbele za Mungu nimurudie kwa roho na kweli. Mungu, nimetenda hiki na hiki kwa sababu ya hivi na hivi, naomba unisamehe. Kwabo litangani ekwabona ineve bya mukusudi. Yes nako tibu yes to agree. Taibo. So like I be kan kwa manyene kyo na asabiro manyene gente ko korrek amenyinyima. Nise ko genda ko rusi ororo without erebie ke permission ya ege kwaiba. Kwaradi. Ndio hiyo nakwambia, si umeiba makusudi. Kuiba ne gento nekebe. Kwaradi rorote I don't know yoli okora you are the one okwira ni Yesu Kristo musarabe ya kabere. Umeiba makusudi, si umeiba makusudi. Yeah, because umeiba makusudi na unajua kuiba ni dhambi na umefanya. Si kuna mahali unadanganya kwa sababu ya kusefu ya marriage. Ukikatia bibi yako ulikuwa unajua si wewe, si lazima kwa wewe. You know very well. Kitu namwambia namdanganya, unajua kudanganya ni dhambi. But umemdanganya kusave something. Kwa kitu fulani. Bibiri kari is not good. Kwarodi. Ese konyare kana go senjeri kina go te unande ka kie na kodi go singen tokete. Na go tebie kene kwa ge chiwe sekene. Kwa ge ende sekene ngecha so kora so go tebie kene. Nyita so go tebie kene. That's it, even the Bible says so. Kwarodi. Inyo no yonde naro itetu asengenje alikuwa anatetea ukweli. Kwarodi alikuwa anasema ukweli na bantu mbata yeteke maene. Kwarodi. Yeah, exactly. You see? Lakini vile mimi na kidomo Kristo ne kanisa ko genda gali wasome kwenda matrika wazana kyoke ninkole ive mpaka ibalire Yesu Kristo ngwana last nkole. No. Do you know that Atakana, unajua wakati unaanza kuomba you have to ask for forgiveness first before uombe mahitaji yote? Yeah. So which means kuna makosa hata Mungu alijua these people are weak. Kuna makosa intu mwanya bande toko go sese esa maragata tu. Kwarali. Na boko nyoroke oko go sangoro na okay oko go sese esa mangana asoko kora na se birengerelio. Kwarali. Ese konya kana go seri kina go sira sengenche birenge na bongo nyora nikuna tamaa ile ya pesa ngote gakiye. Haki mama ta alikuwa kunyomu na huru. Kwarali. Na atwa kuganigete. Kwara okuno kuganigete but okuganinkoro na atwa rakore positive. Kwarali. I think that one God accept. Ngota nyasa mama minda ta kunyomu no huru utangwa dino kara kitindiko chandi. Kwarali. No bwate tamagete. You see? Honest. According to me, hakuna dhambi Mungu hawezi samea. No. Dhambi dhambi sauni nini? By the way, Mungu asamei ekwende ekebeke lyo kora maneno. Mungu hakuna dhambi asamei as long as umetubu, umenyenyekea. My friend. Sema fast. Fast inye maiti bya not pesa ko gora chibuku but nginyo lete kenara basomi ku youth. Kwarali. I know that. Arsenal buko tebaiga. Totebe tulikuwa tunafunzwa tukiwa Sunday school. Waikire umekuwa youth, umeingia kwa grupu nyingine ya shule, sasa mnafanya vitu zingine, unajua tu ni vibaya. Lakini according na ile kamba nuko nayo inakutishia. Lazima ufanye. I have no more Kristo. Ndio wenda wakora because you have realized this one is bad. Why can't you avoid them? You know something is bad. Lakini then why are you doing so? Honest. Mimi nataka niseme kitu watu fanya huku nje. So tukiseme eti Mungu asamehi, kuna mtu alitenda dhambi makusudi kwa ajili ya kitu fulani. Alitenda labda kwa sababu ya kuokoa ndoa yake, kuokoa familia yake. So nikiniambia akirudi mbele za Mungu, aombe kwa roho na kweli, atinyenyekeze kwa Mungu. Mungu atasamea.
Mungu ni wa angekuwa basi kuna hata nini natuambia vile tunafaa kuomba. Inakuanga sijui ni kuna nini natuambianga vile tunafaa kuomba. Any situation vile tunafaa kuomba. So ninajua Mungu ni wa kusamea. JK. Yes. Na Mungu si wa kuzoea. Tusimzoee Mungu, bali tuzoee neno la Bwana. Hello, JK. Yes. How are you? I'm fine. Okay, welcome. Mimi niko na makelele. Maybe, but kuna kelele kweli? Hakuna kelele by the way. Oh. Mimi nauliza kuna upatizo ngapi? Upatizo ni moja, lakini na hiyo upatizo moja iko na Trinity according to me. You have to be baptized with the Spirit, blood of Jesus and water. Na mkisema maji kuna ile upatizo wa kuweka you go chini ya maji, na kuna ile wengine wanawekewa maji kwa kichwa. Yes. Upatizo wa kuzama ndani ya maji, hiyo ndio upatizo wa kweli. Kwa hivyo ni kusema wengine wanapatisha na hii maji wanawekewa kwa kichwa. Kwa hivyo hawajaokoka ama hawajajua ukweli wa upatizo. Najua lazima mfafanue hii topic kwa sababu kuna wengine hawaamini upatizo wa maji hii ya kwenda chini ya maji, na kuna wengine wanawekewa hii maji ya kichwa. Hapa ndio nilisema pia imani hii mambo ya imani pia iko na role na play hapo. Imani yako unaamini vipi na hii upatizo? Unajua maji huwa inaombewa the first thing. So na hawa maji ya kichwa what I know wanaombeanga hiyo maji. Ni kweli? Unajua ni before tuingie kwa topic ndani kwa discussion, we have to define this word baptism, because kuna watu wengine they believe ile maji wanawekewa hiyo ni upatizo wao, na hii maji wengine tunaenda tunatumbukiza juu ya maji na hiyo ni upatizo wetu. So are we gonna say both of these baptism they are okay or what? You know, from there you can open this topic ndio watu waingie. Ona, according to me upatizo wa kweli yes iko hivi. Katika Biblia ekerotoko some Biblia by the way ni yotenga upatizo inalinganishwa na kuzikwa. Ekerotoko some kitabu cha Romans chapter 6 verse 4 ambayo inasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya upatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alipofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano ya kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisurubishwa pamoja na ili mwili wa dhambi upatilike, tusitumike dhambi tena. Hiyo ndio sasa inaitwa the Spirit. Nilisema we have to be baptized through the blood of Jesus, Spirit and water. Okay, what are you going to advise these people who are out there? Kama mimi nimebatizwa na hiyo ya maji. Remember John when he was baptized Jesus Christ on a river Jordan. Alright. Amotebe tinje ko batisa sa naro go chiko batisa senjira yeng.
Omoika. Yeah, that's what we are waiting for. But Lili Nyasaye alikubatizwa omoika. Okay, babekeiga ndo chaka ko chase jidini. That's why ngata na kidini teko to ira igoro because una ntwabo sana ba Catholic into bwate nje yetu yoko batizo. Abasi diye mba bwate nje yabo yoko batizo kinjale ngenkwa ni goro yechidini. Mbaro ba pie cha bwate nje yabo yoko batizo. That is their belief. Oko batizo just like okay, ebatizo no kobeka public asabantu bamana kyoke Eric nakora nabatizo abantu ali bamana ke Eric ko no mwibyale nata bo bibwayo botigirero kora boigoira new page. So like you may break that tension. Na kinga tena ke batizo unakwata na ke kupatizwa kwa maji mengi na basi baba na ke na kupatizwa kwa maji mengi, that is not ubatizo usana kibaka kotara kuli no oko batizo actually is you ajeka kwa mkono yako imbe. You see? Honest. You batizo. No, that's what I'm kitu weka jidini. Ayo honest. Lakini atendanga nasi amacha yatoko batiziroche na sabeire. Na aba macha yabo ndio namba okay nasabeire basi tonyora gotana ki na sasa nilia amacha ya gotirimbo kama acha chira taibo ayanda arure kurogoro bana kwarere gao. So like what are you communicating now? Amacha ali umete ago saberu agitu ako gitu amene go saberu na aba babuje ka amache point of correction. Watu abantu bako gitamache especially aba SDA na bako gitamache kere bago kware batizo. Abantu bakonyorokere kwa mache we don't know cyagara barabumba ariko nyagitera. You want to kumanya No, lakini ate ko tena ki ITK iyo ndeto ko rusika abantu nto chaka igoreji dini waride na ndi gore batizo no ane bukuteri ko tena ki is not specific on the kind of what toko correct ko batizo but ni ntu bunaba tusikize kwanza. Okay. Honest man. Uko sawa kwa hiyo pointi ya dini katika kitabu ya Mathayo 28 anasema basi wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi ukiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa hapa mimi nachanganyikiwa. Alisema muende mkawatafute watu, muwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na hii maji ilikuja kwa sababu ni mfano, tuige mfano wa Yesu Kristo, kwa sababu yeye alibatizwa kwa maji mengi. Lakini shida gani? Shida giero ekero mondara abatizwa ase yetali ya tata liyo mwana no moikomo chenu atachitia sama. Okay, ayons pia okay, korose pipe, korose fase wada na kigenda mo bakole na ko babatiza ase yetali ya tata liyo mwana yo mutagatifu. Intubuna aba Lutheran amacha ko bekwe besen. Pastor nya sese nyokora. Oteba lero igango batisande likiondabu amwama ase yetali ya tata nelyo mwana nelyo mutagatifu akora kikombe kucha mache. You see? Iko bona actually imbabu ati that. But into n'abantu abange nitokotera kiyesa abatisire samacha mange we follow that footstep of what? Jesus Christ. Iko bona ngane yo kubatiswa samacha mange na macha make terete what utatanishi. Warodi. The fact is that ina ki nkwanyo le batiso okay kere kwanyo le batiso ina kinchira ki kwanyo le batise inke yako kwanya gotese kwende yako ime that's it. Warodi. Njira kinara ko banje buno umuntu. Kuna Biblia inasema kwamba maji ubatizo wa maji hauwezi ukasafisha dhambi. Exactly. Dhambi huoshwa kupitia kwa damu ya Yesu Kristo aliyomwaga msalabani. Hata hivyo ili mtu anufaike kutokana na dhambi ya Yesu Kristo anapaswa kumwamini Yesu, abadili njia yake ya maisha ili aishi
kupatana na mafundisho ya Yesu kisha abatizwe. Kuwekwa kwa maji ile tu ikabona umeokoka. By the way, when you read from the book of I think Romans chapter 5, Romans chapter 5. Before ufungue, si ninaona ni hizo tatu mnafafanua. The spirit, blood and water. Yes, hapo sasa inaingia hivi. Je, ubatizo wa maji unasafisha dhambi? Inapatikana kwamba nilikwambia lazima hizi zote tatu ziendane pamoja. Ndipo tunataka kujua kwa Biblia sasa. Warumi 5:8 ambayo inasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Unaona? Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu. Okay? Hapa ile ndio tenga ameokoka. Mimi bado kupata ukweli uliko wapi. Hii amangana yegayo katenga obatizo sa macha mange no mobwekano tu tubwati buna Yesu akote abatizo sa macha mange. Lakini omuntu ngukobolinde chipo omuntu rualire nyagitari ararualite very serious, lakini ochire kuruti ciorodinga nataketeko onchorerio obogima bwae abwati Nyasaye arabwata anga amekorua enkorome from the bottom of the heart asabe Nyasaye oye arangerio sono mo pastor sono nani amobe sabe mimi ni muntu nanyone haya nko igwore nk'umuntu arwarite ari gitanda pastor chikomubatiza bakobeka maji bakuboria maji pastor akoboria maji anatakaza hiyo maji na hata kama ni chupa anaenda anaweza muguzisha maji hapa juu na ampeleke amuongoze kwa hiyo maombi na kubatiza kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu, amuguzishe hiyo maji as long as water is water na maji imetakazwa. Okay, in addition to that whatever iganya gitari kwalenge kwa really seli body get swali get ligia sana chipo muntu onya gitari arenga. I want to say is me Eric taivo na gitari narenge ni ari maudhuti nje no mokere actually but endo kanyarenge ndo gati gaire nkora ne batizo nanda senge ncho mai tena kibu no muntu korobo roti boy goromba kankora bakambatizwe so na nje na aligere inara mambimbo ko kitigankora bigambatizwe nenje so that nge alegania so roti boli taivo onyore dinarangiro so no mu pastor ante brincherare kocha kako ikakose ni kako sencha no mbege to yo kire itumbe na akoreki na kule ikono kote banana ki nkaina kukinde kwale so like the only thing nana kocha kwa na gabu erebu no muntu oyo oyole kocha kubatizwa yo koro kweli konyone yanchiranire konyone ilikuwa nimejiandaa kwa koreki kocha bane hivyo dinara kokora nilikuwa na ngoja nili basa kocha ngokiri na renge kwale nyole bati yo bana konyone yanchiranire konyone irule nje bye kurwa moyo ne iko bana ngisako actually nchendo jana ki I'm good well ibe biri bya na birasi because konyone yanchira ni ndanga lyo muntu konyone nchirale kocha lakini akole na kule aina kwa honest abantu bari bakiyete komoganya Nyasaye bari bonse pibe ruete ko komoganya Nyasaye bakagenda kitaya cyabo kikalima munyanyangi onyere Yesu Kristo bakamuganya mbali ne kitaya cyabo ruete komoganya lakini kikalima did you see that munyanyangi? No, actually, okay. What I don't know. Okay, go say again. The Kyoko rate actually can it apply here? But intendo there's something relevant because from the Koruasa Asaba komi there's something we learn.
of which I don't know, like to apply that. Tina rogo seri tell ya kwa nyore connection with that. Nje Okay. nanyore connection with Yororo. Ekero to go apply by the way. Omaete okay, asinya sa ako injira kutaka kutema imani no koranga no reimbe kwagure kuonje kireki kuonje cyo kuonje because n'abantu sasa meto O sea, se kwa rajungu kwa akinje koro de kare tikitibile karo ono rodiro sene kiari jendi osira omuntu yigana bokonyora amatemo ono noena abaisikaga simbe yiga era ntate kusana checking go tuma connection chenye. okay ekero kosoma Acts 2 38 akawaambia tubuni mkapatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na wote watakaoitwa. Bono na keke honest man ate abanga ki pastor ochire gose omonto nemaga igabekire oikire itumbo omonto oyo kure omonto yeke na arokonyo angamire omonto oyo kure igona kugota omonto oyo kwata atamite omwana Nyasaye osagu kamite omwana Nyasaye nainde Amwegenete lakini ajapita hizi step 3. okay omonto oyo sibokire korua nkoro yaye yani ameosha ile step peke yake ilibaki peke yake ni kusungumza na maji. This a sign, a symbol of water, yoka. Nero yake. Unajua hii topa nayo uwezi sokwe ili ayeweka. Nani chipo manya machi neke manyere libosa tu na benge bune kirimo kore nyangi neke manyere libo mna kwa bale kwere actually omonto yo konyo alikuwa mekili konyo royare kanini Lorote maombi ya kukiri dhambi zako unafaa to be led by someone. Okay. Maombi ya toba. Ni kusema kwamba mtoto anaruhusiwa kubatizwa. Mtoto anaruhusiwa kubatizwa. Mtoto si anabatizwa akiwa mkubwa ama? Mtoto kama wengine wanafanya ubatizo. Omwana asikere kwa manyolire step okomwera neji okomwera litanganie kanisa ko dedication abatisu konye kako batisu kare lyo omwana omoke ali akogwe lieta konye kotere kumubeka so bukristo kera batisi rune airu lieta kako iki miaka 12 omwana gaikiri miaka 12 moso ikirasikie batiso so that abwate batiso amaina kigorie batiso na kiere Lia abantu bako chikobatisu egenda ko nuko bekerwa okoboko maybe arega ni kubano go chaka kora kiko sange mesa yo monene what of no konyo ako batisu limo kama alikuwa amebatizwa akiwa mdogo akaewe lieta liko rogo St John kwarali konyo batisu na ndani ko chikobatisu lia kabere the only thing no ko moire batisa cho para class ke batisa ke enderere konyo obeire liago chikobatisu enoko bokako chikobekero liako bekero akoboko nane nkoirale chikwende chistira chiri so that obeke no koboko warega nigu asoko sange mesa yo monene. Honest. Nisanchiroro abana bakora asomiwa about baptism mama yago chikobatisu what about them ese konyare kana uno konyaro metum nante gose na nyore tu mama kante bya yokoro ku Erikyo Ndabu kwarali igo timbatisiri mama se ngongani gose timbatisiri ke na lengo moke igo bano bakambwa tike ekeras batiso
ebatizo kanya wote kanya ebatizo aibie kwa monyene mpaka ukili from kinywa chako oise kolengera mwana oyo moke ajakiri anything kwaralire. That's why okomwerese class batizo andau ataibugore yebatizo kwaralire abekerwa koboko bona alegani woso kosanga mesa yomone ta kosanga mesa yomone konyaribia konyotara kora but isa konyarikana nje konyotinda batizo bona bangwende class batizo ukinya makosane ngalegani kubona mayo cha kosanga mesa yomone Riswali lyano tarang'ego isiko gaiga abantu bawate imani tofauti tofauti chikanisa chiwate imani tofauti tofauti omwana anazaliwa anafanyiwa dedication anagrow Sunday school omagochaka kwegerigwa amafunzo y'ebatizo bagokora amafunzo y'ebatizo omwana omagochi kubatizwa gwatolera amafunzo dedication is different from ebatizo nkwambwata dedication is different from ebatizo dedication ikabona omwana oyo kabengana litoise koligerigo Saint John is it John Jesus Christ kera lengomo kena chira gakora agatigare karo kwaralire ikabona naye bana oise kanyoro omwana one kinde ko morera se chinjira cho monene no kumwire kanisa modi dedicate kucho so monene pasa mo saberata na kimbia mono watoiro omwana oyo tiko omwana tomorera se tomorera chinjira che kanisa ina dedication tali abatizo. There's a difference between baptism and dedication. Yes. We want to balance. Kinate baiga ese konyarekana omwana oyo batisu karomoke omwana oyo agotigwa ike emyaka eriyoko yogokoraki erebye ka agokiri kwaralire ama yakogwa koboko tariko chikobatiswa kabere. Hebu tusikize ile 1 Corinthians 7 verse 1 Corinthians chapter 7 verse 14 ambayo inasoma, kwa maana yule mume asiyeamini utakazwa katika mkewe, na yule mke asiyeamini utakazwa katika mumewe. Kama ingekuwa hivyo, watoto wenu wangekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki, lakini Mungu ametuita katika amani. Unaona? Mimi katika Biblia ambayo nimesoma ni kwa muda sasa sijawahi kuona Biblia ambayo inazungumzia ubatizo wa watoto. By the way, mtoto anakuwa present kutoka kwa mama yake ama baba yake, kupitia baba yake ama mama yake. Njena nyako randoms aso mwana gukwa neru buna nkoba okay oseo ko batisku mwana andons. Mimi sijawahi kuona kabisa, lakini hujawahi ona, lakini kuna watu batiza mtoto akiwa mdogo, lakini sikubatizwa. no, let's take for example the Catholics wanabatiza, lakini mwana uyo machiko yagochikoirwe kirasi tofauti nere gaiga abakwenda aba bande bakoirie kirasi bamakobati ekoiro mwana kirasi ang'ainire akiri ogosomia mwana these are the rules, commandments, the ways unafaa kukaa after baptism. Mtu anajiandaa anaenda baptism, na hawa wanapatiza mtoto ndio anaanza okonde kirasi iga kirako kore kirasi no koboka kubekeru achake konyora sacrament. So ina depend na imani ya kila hapa ni imani ya watu. Na unakumbuka Philip akimbatiza Mwethiopia? Philip anjeti kora soma ngo kweli. Philip ilikuwa by the way ilikuwa akimbatiza Mwethiopia ilikuwa Acts
Acts 8. Acts 8. Yes, Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. By the way, okay, nianzie 35. Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kuandiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremke wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho ya Bwana akamnyakua Filipo. Yule towashi asimuone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana katika Azoto. Na alipokuwa akipita, akahubiri Injili katika miji yote, hata akafika Kaisaria. Yes. By the way, this story of an Ethiopian man with Philip. Warolide omuntu okay ukubatizo utare ruaye kurume yago ngaki na asiya ikeire bono na igure mbatizo gose bono enkoro yane nimeamua kumfuata Yesu. Yes. Bono mwana mmoja boso mwana wa 12 years, 8 years, whatever. No. In fact, I spent 1 year. Hata mwaka moja, hata miezi kupatiza. Okay, mtoto anaweza batizwa kwa sababu yeye hajaamua kutoka ndani yake abatizwe. Wazazi wake wanampepea imani. Utaweza sema aje? Mbona? Okay, yes, ndio maana nilikwambia Biblia inasema mtoto kupata imani ya Bwana anapata kupitia kwa baba yake ama mama yake. Na hilo linathibitisha kwamba hakuna mahali Biblia imesema ubatizo wa mtoto. Tu, huyu mtoto hajawa na ile akili ya kuamua kwamba sasa nabongonyala kwa bagingo batizo. Huyu mtoto hana hiyo akili, kwa sababu kubatizwa inatoka ndani ya mtu. Imeyo muntu mwana oyo monyene tabwati uweze yoko rume yacha kote yanga bono mbatise. So mtoto upata imani kutoka kwa baba au mama yake. Yes. Honest man. Hello? Yes. Yati kora ave ko moise ke torara ara bona kurgese na ite simu ara kangire kora. Ndipo nare kwa nare story ya Philip na omo Ethiopia. Tonyana ekero balenge kwanga Ethiopia gachabanga kulemba na maji. Ekera Philip akamtuma kuamini ndio kuonya kwa leba. Agateba yes wakatuka bonso kwa sababu vitu akamubatiza, lakini ekero kwa Philip akasira ekera asira
omo Ethiopia yakagenda sabali yae kagoge n'ingonyozi y'Abatiso. Ekige n'ingendo kyarweta ase enkoro yaye. Bono n'omwana y'Abatiso omwana kiara anyara kunyara Okay, yes, Tipo. Kuna lolote? Again, look at another commodity now. I was saying I want to out of the topic. Yes. Esi miana timatine riogi tapati. Actually, ninyo that's naro yes, I cheated by the way. Agachikobo, I'm not sure how, but lakini tabwa none fasi hiyo. Kirage ndo muchiyo yakanyora abana barenga barenga magata. Bayiboyire bara magata. Nyasana omwara kiwoyo amabarenga na yesa bamubona naki ayo omwalimu naki anyare kanalenda abana batara kora kebe gyonsi bakore kwerende bara magataiga. Warorire. Yes. So ikinchege ndona tena ati omwana oli kera iboiru oendo ara over dedicated na ndo batisu egendo ngoteba iga because kuna dhambi abayiboli bakwenda bakora. Warorire. Njabona kinara gote kuna ile dhambi abana bakwenda bakora oranyoro sina abana omwana onanyoro nene simefanya nini simemwandama. Warorire. Njabona kinara tena omwana era kire kwa manyole buya moire kanisa mo dedicate ibanga ebuno omonto moire batisa kale moire abatisu. Ani okuno korra kwa nje buno omonto by the way. I don't know, is it good? The other thing, omwana oyo nando omwana arori okobatebwa kwenda onyoru immediately okora okwa moko tena ati omwana amanyora saa 3 saa 4 okwa omwana oyo ingire ndatari kwenda oburuoti bwa igoro because mwana oyo nyora tarakora kebe kende gyose inge atari kwenda reda aone uninifa yeah Tabatisiri. ya yona kwarana tebatiso na yengenchere Nitiango boriga. Eta keiro batiswe kero kwa kore umeelewa. According to me, the best thing hapa mtoto akizaliwa afanyiwe dedication. Ndio aende kupatizwa kama amekuwa mtu mkubwa mwenye anaweza mwenye amefunzwa the commandments, how they work, kila kitu. Ndio ajitolee yeye mwenyewe akapatizwe, kwa sababu ukipatiza huyu mtoto ni mdogo sana, bado hana mafunzo ya kujua what's right and what's wrong. That's what I got na ki eise konyar kanu mwana kwa mubatisa by the way oranyar goso mwana amu dedicate na mubatisa karomoke kwarari oikirie myaka eringo matana kibona iganya moitone so egras ke batiso kwarari afu sukuru arabe kirwa koboko bona achikwe ari gani uko cha kulia mese yomon nkebe kekere ga Nekengo kwa naronke bekikero. Okay. No bapa mboye sa yuansi batirene buno omuntu toka niko senga kiyo moiso lilikuwa nyarekire naliyo okorangerie batiso bono okole naliyo rate no batiso nakeba naga tena batiso bono kere kenda buga Honest. Kupatizwa kwa maji peke yake haiwezi fanya uone ufalme wa mbinguni. But the fact is that in your maliko no Jesus Christ na temeta bika kate ko robo roti boy go itanga ndakoi bodu yakabere bona iko meaning that kende kingelie kengencho Lakini ekeroko some mkwe hivyo okero some fasi hivyo nsikotirimboka yegote you have to be born again, yani kuzaliwa ndani ya Yesu, the spirit and my the friend, blood.
Amo tebeti And kanyo de una water. akirande ata akiyo litina rango igorade bukuta to chomere gente. Amo tebeti ga Yes. robo roti ko igoro tanga nyimba ko igoro eli akabere oli akambo akuna ngingana iza ana ni na kingo chikosoenda ya mama akamotebi Kona ya tegera tosa miku ngakiare ko tebi kugoro yoko igorwe gwa kabere. ya Sikiza. somere bukwe Mention Sijui mbwa tari swali. Yesu utauliza nani? Yesu alifundisha kwamba watoto wadogo wanabatizwa kwa kusema kwamba ufalme ni wa watoto wachanga. Lakini kutoka soma Mathayo 19:30 ndipo akaletea watoto wadogo ili aweke mikono aweke mikono yao kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwauzuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Na tazama, mtu mmoja no again tekneke ngago efasi ne ngago na nilitiebi ya bana ne ngago. Yes, mimi nilikuwa kwa watoto by the way. Hiyo ingine Litieri fasi nera goteba iga. Ino tuwa no gotera korigo gotera. Iga gase apo boli niki. Huyu kijana mmoja mwenye aliuliza Yesu. Nimbwa tari swali. Korabo. Tiganda teba uranyora umuntu naro ore kanisa umanyite igoro ye batiso keregento amanyeta aropi. Omero moiseke Mamro yo igata kumaiseko mamro na tagate nyangi lakini tabwatu weso we nyangi boko kori nyangi. Alafu misiko ya nyora bantanire nere. Asingencha tabwatu weso kori nyangi mamro na batisire na metinga nkubunariri chiko. Ogenda mutu nyoma ore to misiko yonko manya kwira no chikubatisa. Oyu neke bakora gose ninki. Okay, mimi according to kuna chinyangi chia koli ruchi angeisa to igase kanisa yaito chire the same kind vile umeuliza. Mimi nikiona hii harusi inafanywa tu kawaida, inaandaliwa tu kawaida vile harusi inafanywa, okay? Mimi vile nimeona wanafanya kwa sababu zimefanywa nikiwa mhusika pale. Chinyangi je chiko bangu buna chinyangi kawaida. Lakini the difference is bantu abambari ko chikokola sherehe iliye go cost. Bakorangera kumutu gari. That's a morning service by the way, after lesson, immediately after lesson, abantu aniyo bakorangera uko mbele na familia zao. Wanaombewa, wanafanyiwa tu everything. Unaona ile process ya harusi. That process ya harusi. Toa sasa sherehe, process ya harusi inafanywa Sasa yes. Ikishafanywa sasa huyu alioa bila kufanya hiyo process, na anajua hata ni leader wa church kwa sababu yeye upungufu, yeye akaenda akaoa akufanya wedding ya church. Unaona, ukiwa church na uende ufanye wedding ambayo like uoe bila kufuata ile mpangilio wa Mungu, wanakutoa hata kwa kazi ya kufanya kazi. Lakini mtu akarudi akapatishwa tena. JK. Mimi tena naki una kidomo Kristo mpaka nkore nyangi kore kanisa. No, waralire. Lakini ese konyarekana nje no monto omete nyangi naye biko kokora naye bika to kuiwa naye naki okay. Marriage kyote ta omuntu agotena kinje nandi gamba konkore nyangi kwaralire. Ese konyarekana bere igo titwere besa buna litiri ateba. Nabo ngorange no pastor nyomba gali ndangiria abantu babere batata bible no bale kotokora ki toli chira chiricho gukora kichoko nyoma na bwe nyangi because we don't want to kotiki ndobwa ati fedha ketrarangiria abantu abangu mati abantu. Lakini rende kali mimi na kero no mukristo gwe kanisa usenga ba church leader mpaka nkole nyangi no
lakini ndendo torochi ekera kore tege ba moyere tikorwe kanisa akamuruse gasiye kanisa Bosa apre na makosa umuntu omuruse ti pastor bono yo no akwenda kabisa huyo. Oyunero Catholic yambo ligi swali akaenda honest kubatishwa tena. Umuntu naro tabetubuna haki. Abantu marabade kuito mukungu tolengo munyaka. Bakamata ikonyo nkwanya kora kebe yesa kabata konyo nkwanya kwa bakebe mwaka kwa mutanga ni gobo umuntu uyu akwenda uyu akwenda kabisa uyu kanisa atingoga. Kwa hivyo huyo kijana alifanya vizuri. Huyu kijana alifanya vizuri kwenda kupatishwa. Aenda akapatishwa mara ya pili ndio akarudishwa kazi. Hakuna upatizo wa mara ya pili. Akiokuwa kabere angekelewa mkono. Hii kupatizwa tena. Kupatizwa kabere no. Alafu no batizo tera no gosero Israeli mayako ende kanisa yende no kwa bako kubeke. Honest tiango boliga. Mimi na wewe ni mayouth, sio? Tunajua kufanya sex kama hatujaoana si vizuri. Tumeenda tumefanya, nimekuwa na mimba. Na tumeamua wacha tuishi tu. Ndio tutoke hapa tuende kanisa, tuende kukiri makosa yetu tuombewe huko mbele. Nikusema tusamehewa. No, ege naro tabigabu. No pai pego te baiga. Enjoy your youth while you are young. Wali. Na yende ate baiga. Young people. Lakini yaya nani utako misquote Bible. Gereka te enjoy your youth. Yende. Ego te baiga. Young people. Keep your body as a full temple of God. Ya konyo chiesere. Yeah, that was the Bible sorry. Bona naro gote bijare ege nene gose ne youth stole twabere engage ni sikwere ntwanya ro mwana. Ege ndio katogora ngeli pastor made pastor ntwagweta segete. Oko ugweto noko. Ndibuna na te honest man. Oko ugweto noko. Batirire buna abantu we need to talk to. Tote na ndo kokora koimukera. Kwarali. Atwekera kusabere nyumba kwari. Kwagiri tutikore nyangi yeke. Honest. Wachirira ini anaria se kwa tanga ki amagosa alimo korete mwete na amagosa ngasa tari kwabe. Bono igendekira inenjira ometo muntu actually ko muntu omonene litanga nyoko nyoru osaru onyuome oku igo bana ibona igo twakore igo ne step ya motoka ndete igo bana kitali kebe Kebe ngeyo kese no mate na amagosa. Makosa raliyo konyoro mwana ai makosa na twanyora nje nayo mwana nara Ntoni wa maini. Yani munyu wa maini no morobe yogeso. Mwetere ti enterengia. Batali enterengia. Etwa minyoka aga ya montale muhabo. Yango te binota nani JK. Enyo by the way nyome bwato nyoma kermo ko nyoma no monte bwat formula. Lakini aliko chakoteba. Formula te yoko nyoma na gari. Mapenzi inatunukiwa kokote. Asante yabra kana tena kinya sayo bangete okonyoro mwana tutanyo manene. Igombiya siganda kobori aye. Tote buna youth barase kanisa. Mbamanyita manganaya engentro like nyomo goikokore nyomo buya lakini batimbe batabagu. Igo yani igo bakubekirwa magoso ngana bantu. Nani yule ameweka ngoma? Ebu ngoma, kama umeweka ngoma toa. Wewe unanionea tangu lini ukuniona na redio? Ama na simu nyingine? Kuna mtu bado ako na ngoma. Hebu ni mute msikie, maybe. Sawa, amejimute. Ni honest man alikuwa maybe kwa muziki. Sawa, JK unmute. Si
be honest, I think ni mimi ama niko mahali ama sijui. Niko. Iko sawa. Iko sawa. Alafu nataka tekoboli honest ga na detailio. Mwatari no mwiseke nayo kotiese keyboard mutwari nayo kuongoza praise and worship. Wakorire kwende. Kwa hilo mwiseke obolito. Yani ase ngete teko maintain position yago watu guto mwiseke oyo chimega. Nainde mumatenge bintu mokorete bire kinyume. Nainde bono kwa mutugutire bado no ule mutwari ogotera koira magoko iguru kubugeria abantu keyboard okoreta confusion ye kanisa ime. Ikingi ekibono. Si tierira neli swali liabo. Okay. Mimi kuna mahali nilikuwa najibu ya kwanza mkaenda exile ya kelele. Enyangi nele mwatanga okay tadi enyangi by the way mwate banga omuntu chirega ali onyomire nare kanisa onyomire ata koleti enyangi. Na kina nje na kina se kanisa at some point na nde narora mabadiliko ikiendelea kubadilika aswa most njengo kwa nile kanisa yegi Adventista. Kutoka awali abantu aba babege tukosenomo osokonya osenomo lisia ta kolete nyangi. Lakini egento giacha kosalia mangana ya iga yechi nyangi acha kole tume na mangana a technology kose obu okoiboru okoyegwe kanisa kanisa ya bono yaleta mangana yo koletwa nga utaraba osono mo pastor uikoga ende school o graduate utara graduate degree ego kobera aka operate kanisa utabwati degree egaikena mpaka asaba lisa ngota koleti nyangi tokora abantu ase kanisa ekama wikirenga utabatisiri tokora abantu ase kanisa ekero narengo mwana pathfinder by the way abantu bato tenete mbabatisi lakini ekaro lichikeri dieta bakarusi kubonsi pi bakatango omuntu batisire bwe kanero uchi correct nero uchi kutenera abantu nona okay omuntu onyomire na bwate okay na ese kanisa are very constant and no muntu orotenge mienendo ya anemia lakini due to some unavoidable circumstances ochire kurusiko galio nyomire omuntu nande actually omuntu utakanda nyome kurusiko ye kanisa omuntu oyo akunyoma within the church lakini bone procedure yoko nyoma nero ya difa kego ne kanisa what to do abantu aba bagocha bale tu kaenda sabaga kabe kanisa they explain themselves ekerobe explain not the master dingo mutairane nande edia kabereroche abatisu amanyako bono no batisi what they do okay there is a boy of a kenge what they did bachiete bakarange duwe kanisa baenda SM number 1 bakarange kanisa mote bakayagu chira chiri bakali concile bani bakachaka nando bogimobo yase kanisa bakachaka bakaleje se kanisa oboya because we have added one member due to unavoidable circumstances ochire in a way etadi nomoro birwe kanisa asengenjo ye chingenjo chiabo buna barabwa abantu bene lakini kwanyora buna omuntu oyoiga akero baagite bakabekwese register ye kanisa oboya uno muntu kono rumosai osoire aso timu yoboga lakini nje mimi sikuona wakipatiwa mara ya pili by the way wanaekelewa mkono yes wanaombewa watu wanapewa hizo okay process ye nyangi yeye eko batezeni mpaka bajengo bawe certificate eke ba tretos processes ba chire mpaka mwapasta bawe certificate lakini kwa eko be difference neshere yoka but other things are the same. Arafu ulikuwa umeuliza nani alikuwa ameuliza swali by the way? Nimeuliza swali lingine hapo sijajibiwa. Kwa hilo Moise koborito Moise koyo goseta yo witinie kanisa yo inale kanisa ngao. Gose taliko kanisa ansasinde.
Wona ya sinye njota mai otagete maintain position yawe yo gocheze keyboard bosiari yokorae kanisa kwa biserere genteke no gendete korae kanisa sometimes if keyboard jirini chiareta confusion ye kanisa ime na inde kere gento ya connect buya inki otako kire makosa yako. Okay. This happens to all churches, by the way, and most the challenges are another side. Again, to kere at most yani okonyola say district kanisa ngoyo. And this thing abantu. Okay, yes, whichever, but teko moncha montongoyo iga ase kanisa. And the most ria saba sai. One, kwanyora gosomo sae nere echea youth chair ye kanisa. Lakini nandabwa to mondo the same church. Lakini ero tali maybe ose kwa yaba sai, usande ose kiombe kyaba sai lakini ngo chale kanisa. Okay. Again, take a cover most rinche bune kanisa yana igi adventista. These things do happen. Nga ibigo chabia bwatanira. Kwanya oromo mura no mosayo monene koruwe kanisa gete. Wana for example ito koru kiabges SDA. Kiabges SDA ntu alenge ase kanisa gete before tutara ave ito ntu alenge kanisa gete. Kanisa yega ntu akaterire. Okatero koiga na bwato mondo sine kanisa yeyo. Tuabagiru bono gotenga muntu yatabo kanisa ito getonya uchiesa igo meanwhile kwanyara na rule enda buna kwateba talibo singe njonjenta ite commente nimbo muraibu abasa na ndendoro kane gochiare se chi district maybe okonyoro mate buna chikamburi ga topanda kwanyara leaders na gotanga ile moto lakini omuntu nande challenge uchiwe ko basa basa omuntu orangu musayo telete district pero kwa mukwane basa box. Okay, again take bono kiabeire what to do. I have no muntu no mukristo this shit do happen even don't go happen maybe accidentally maybe planned why don't you be very open wende kwa wazee wa kanisa wakupe the guidelines lakini me what I know the moment if you have done something geko ba disordered ngoba kere sana immediately unakuwa removed from the register of the church unapewa chance. Yeah, ndio wanafanya hivyo hata wanakutoa kazi. Yes, which is not good. Hiyo si solution. Okay, si solution. Okay, awacha kutoa kwa kanisa wakutupe wamekutoa kwa kikazi, huwezi fanya kazi kanisani. Huwezi fanya kazi kanisani. And two, awacha kutoa kwa haya. Wamekutoa kutoka kitengo kimoja lakini hii you under what ulete kwa meza uite bibi yako utakubaliana nyinyi wenyewe lakini ndoa isiyokuwa harusi, ndoa ya kanisa. Ndipo kama unataka kuendelea na hiyo kazi yako, utarudishwa tena register upya, upewe time, upite zile process za mtu akitoka ndoa ya kanisa anaingia, ndipo urudishe hiyo kazi yako. Lakini hivi eti nini hiyo haiwezekani. Unajua hiyo hata unajua mimi naona hata pastors wanastahili kuongea, kwa sababu kuna mahali unauliza unapata mzee anafanya kazi kanisani vizuri sana, inafika mahali sasa hapo useno bolisia kwanya ro musibate yomo kote bana kinche mugako itaresa na kwa bomolisia tigare ndaye choke mwaye alafu naba pasa babu atigo mbabwente ko kora hivyo no gusa mugako
pastor should be very independent. Otherwise, kiagere even our division yaito ya agule is this thing okonyo pastor wose bakomenye pastor bataite omochi ogia kwenda kuragera Akwewe nabo igone kimane bidia ukwana. pastor mostly abe division yaito kose okay ti conference chaito chia usi kanisa nyingi nchibwati nyomba pastor amenyete nande pastor bachakire gutwara upagusi ase kanisa akorona Neke maina. oyo ne ari omusani one Nera kwe kiongozi. oyine ari omusani one bono gento kede gionsi omusani oyo obwate gari akomotebi ose obwate chibesa na kipasta akobeka enkoro ime ng'a Brian riti erio oyine omonto omobe nande na omonto omobe nande pasta nabakogendera komanya ng'aki riti erio na omonto omobe ekio naki kieye Bono aba pasta abekige kworo kiga. Hawajaokoka ja kwa roho na kweli. no wameenda kutafuta pesa Hawajaokoka kwa roho na kweli. Hawamtumikii Mungu kulingana na neno lake. Kwa nyora nionde gaiga yes. Nimesimama kwa wokovu. Njia zangu ndiyo ziko sawa. Lakini mitinko agunone libagante nini usentere no gotera buciari ningi. Ritieri orio kare korage pastor mote iriga. Umwise kuiga kinjira koroka na tabitia njikaringia. Bona hata ukitaka kitu, hata ukitaka kusema kitu, tulikuwa gunone libaga. Yani wako noni viongozi ute kuligere chikanisa chi nyinge viongozi birororo mbali babwata bara at least babwata gento. Yes. Okay. Omatembi ya kukwana sometimes egento kereke. Yaikeire mpaka pastors wenyewe wanaanza vita ndani ya conference. Kama hujafanya degree haufai kuwa pastor. Meaning hawa wa pastor wanatumia jina pastor kutafuta kazi, si kutoka kwa roho yako. Kwanya warogoso monto orure goseno bosalia arure ati ameokoka anaenda anakaa pastor. Eti mimi niliokoka, mimi kutoka wapi? Ekera gocha go fail. Ekera gocha go fail ne target eri abugate. Yaye usine gasi ataite konyora tanyoreti. Meaning konye gente kale kokora litanga nikiare komwachi besa tagotiga kwenda keligi tagotiga kwenda go gekora singinje gente ka amnyoke to sino pastor mbuli como benefit na tie kwenda kokora go sino bosalia lengo koronyo re chibesa egera aira na so pastor bata a waste time. Wapi? Ulisikia wapi? So kwara jege Ariteli nako telefona ki igabu soko ena no mwana ndo ekwere ndo mwana onde kosa no omwana yuti nara tigangende nje gose nyamuyanga ende kanisa SDA nara gose tikambi ndo bagera na nyoro mwana gose ngoro nyamire SDA waba nere na relationship na moiro bolito ono mbo kwere gabo so ingo munywama no musibatyo egendo ginaro gocha gukana ngerio kwa mwana obolito because nginyo leto mwana yuti nara roba ira we kanisa eto mwana ndo bolito kile pastor ko lia raise gente kyo by the way bakamutenenie kanisa bakamukani kanisa taje semetieni sita ekina kina ngetengi wana bakamukani korese kanisa semetieni sita tongera moro chegente kaba pasta bakurwanira chikanisa ekanisa erio bwata abantu abangi naenda abantu bara at least otomo mu pasta onaro mu pasta naro kulalamika angoni tena genda galia gosa aba pasta yanga ndo ki aba pasta na barabate baragere kuwe pio meda aba pasta okoranga aba pasta kwenda gosino pasta just is a call bati abantu bane bara bako genda igo waroli that's why I'm saying I think you can abantu ngocha bari bateri lakini tari uko batenenie kanisa umetumo tunabora mutenie kanisa na lionsi atigera nie kanisa you know
no goita abantu mo instead yoko ba encourage amakosa ayo nayo kujikurikira. Wewe ndio ulikuwa kizuizi. Okay. According to our Adventist, in Jamanyo naso up now, kindara ruri edeons, ina venganga katiba ya. Hakuna ruri yoyote inasema omate chikanisa chetu cha turutumbiru sana, naende our religion imeanza kufanywa mchezo. Every tuseme ni cabinet, church cabinet ekerego choru okonyora lichiko gete dia change. Kwanyora kare ekertu algo somme ku church manyo ekertu alenge kwenda chikanguri go chi congress bintu bune biga buno mosaye go so go sire kan so seli gudi alengo ndu to katenga konye kwa go sire watu mwase church board parole church board nero yare go su gente lakini siku hizo kwanyora kwa go sire omolise ku kan so akira pastor simi direct ekera agende pastor simi basa tenga mosari guru kanisa ekigeta dia church manyo unless again tekiga kialetre okonyana no empastor monyene tariko boko no nebuku bana baka kwaro ninga no bo Kristo boiga bora asiji pastor bwakaire okonyana pastor ni tablet ya bwa akoto anisha bante kanisa na bamugorere tablet bamugorere laptop bono again tekiga no kuchambua maliko nkene kiokwatenga laptop yetingo edit ingana ria nyasa mbeke bintu bia na ororegere mbago kinu kuna bashiriki. Lakini okay aibono sino mwana youth aseke gushie koro ku nakie koro ko mwana youth eke gusi omorwani taibo yeah omorwani what does that name mean omorwani gono monto already asesegi kwarere monto wende ene kanisa kwa ndo sino borwani okogenda Kosa wote kuyangata naki igora matai kombination na emere bugi isatu igora ororo warali Nimbwate ni kwa igobana what is the difference between evangelism tato mtari mora ndo ma mtari mora ndo kini asenge njo mupasa go tware tablet go soko tware go sine simigeta go somera injection abantu ataba naki mbobe mono patirene buno monto nabe ngwana tari bobe lakini bakatwale bukuya because naki ko kala mana kyo no murwani ngorwana go chikwati dara kabwa chisare go somoyo go somoro siraze eta plate inera gukora ku rugari abega mu kanda ko nyabusa lakini ari gutware bukweya ana manyora go je yango te ya sikisi bachakire kubugo lya kabukugeta ko ruto mubuko bwe gotio ime yani abana reka ni aka nikalia kasini ni akabeka kagodike wasoka mbio asifu abe tereiri ko kore gasieyu tata iti bantu bamorore tata iti amaika nengo bugo lya rebuku iyo ni wokovu gani ama utari bosoma kwa inga ti igora chibuku cheno kitabu ero mwana tari na buku esi nyabwa nakagora lakini tena nataba chikanisa cheito barandi baito na bato bagere twagore twagule because oiso koligere none bukwe batena ki abantu na bago tworokere naki goro igoro yo batiso igoro yo ya woko ebu kunere batebaiga the shepherd gakobo mure ngondi chigo sambaratika chiagenda kero muntu kifiaka chikanisa chininge siku hizi kigwete abantu barenge kanisa abandi kupusi kero muntu ale kifiaka kore bintu bya na seki obora hayo kanisa injirango nali chingondi chichiane natabuku injirango nali chingondi chiani injiri none se bituma mbiko karo inchiko bituma chiko nyongera chena uchimoino kwate na mutu kwata bana naki ogoteria abantu no muragirite na buku mwanya kugura ayo munene tugwatie buku nyo muntu kwara una abantu basa kigera kinaye bagosa kenana kinane licho natunye bwati kwara na twana point kwa mtu wa ngati mote te kanisa mutagwati sirana tiganda ko omete ekiare kia bono oisa korigereri
nanyine kanisa bante bakwa none kanisa nona sama tanga baikaranse nani bapasa mbabwa ati bibiri kanyoro monta ko tinga igore bibiri fulani monta tabwa ati bible this lady simi ba ko tikamea which for me I feel like it's bad koro molisi koro mo pasta ko tomo sai kuri angike bwana sikia de bibiri yo pasta I don't know if I'm going outside that topic. Kwanyora almost and one first and one kurandi Erington yesi mi aya bentenga echine chinkondi eyune eyuku ya bakonya gotegerere seni omonta akesi mi gocha se pasta Erington yeriyo kabandurane bakora boringanga echine chinkondi ngaichiaru I don't know if it's good or I don't know. Obegetiga rero ndera abakunguti gatokwane nabune crusade aratagite korandi neri kondo ndirange nende speaker nero igo kiwate bya abandi bara batikobekereri sungu si atagotera tere nombwa bae yobu naino nayo torandika ki alafu egento ngende ngerega iga omo pasta nware bociari akorandiria abantu totebe gusina amatanga umenya kuruga tebiga abantu iga mubwati birwaniro byaino nyasaye otebeke mutabeke kibondo kyaye Anyway, Lakini it is good when we go with ringtones kwa phone. Kama wewe kiongozi, ni vizuri kuwa na hizi nyimbo za dunia, or you need to put it silent. Kama uko kwa kanisa, hata kama uko nayo, weke simu yako silent. Which? Is it good to have those ringtones or JK. yeah. There is a verse baadaye hata imeandikwa kwa church yetu. Inasema hivi. Ekerosa nyumba ya Nyasaye, kirosa oro na maskani. Alafu maekarie kanisa ngo kiroma oro silent. Lakini tena pete kurimie simu yake kerore kanisa because esi nyebie bia jite through temptations usia saba ntanya sai. Akonya esi kwali ngi kanisa useme mtu aliumulisia kwa sababu matangazo omuntu gwakera kwa ngakobwata omagukolikere message yotana no matenga mukago akiri ometo mwana okuneki matoseki ona bugwa disrupt y'omuntu oyo bamurusi lisensi y'ekanisa kimwanya abantu bamwire bono nanda guchisiko yense aranya bono wa disrupt y'ekanisa yonse nere buya ekero omuntu bali miesi Ben amekuja hapo. Ben zungumza. Ambo. Poa. Uko poa? Chai kaina kiwani ba? Muyande. Kiaga sekere. Maya to ikeire. Ense yabeire muna yabeire. Aliai. Igoro yamangana to kwanere chikanisa chia rero. Chabeire buna chabeire yano nyina barayi barororo mbali kora chingondi echicheire baire buya. Bachitigire chiachire skoye kanisa. Didi tiganta bar aris babona ni bari ngikoteba. Honest man na cheap. Atina ki? Atis honest man yateba. Atio mondo orwarete. Lakini konyoro watire class ke batizo bono ukura ta batizo lakini konyoro anjire nano ndego by the way mpaka agenda nabo yo mondo ndei na bakwenda ara No kiyo pasta. ari bwatirie kirasi ateba nwari na gitari ari bono kwegeki oitirie ibe byayo tebire ngaki nimbwerete mbatisu tarabwati kirasi nimbwerete mbatisu muiranire Yesu acha arangerio oyo komusabira ataraiko ku egento ngire nari gukwana gantara enda seminary kondi ebu kwe oteba iga weka taa yako juu ya kianda wauone wote mwanga iga wanonya koro mukristo kamili bogorie buku yago ng'ainda akore manu mukristo ore korutete akabuku karia gasini nie ntigatigime egotio mobuko bwegotibu
Omongi nobogoriti akapochi karia gesimi orutete akabuku karia asini nimobisete banto mbarora wekeni taa zenu juu ya kianga Anji tiganda bori. No muntu uri utamanyeti Nyasaye kabisa. Tamo manyeti Yesu. Urwarire nyagitari yani moroje ngo kware family yarangilingana kinju mwana momosabire. Muntu uyu ari nagenda igo. Nani konyorotera hapana hajajitolea mwenyewe akili na kinywa chake Ni familia imeomba. Kwa hivyo hata wakienda huko maombi huyo mtu hataenda mbinguni, you know. no anaweza kuwa anaweza enda wakiomba unaona tumeambiwa bebeni mwenzeko mizigo yake uombe kwa imani utupu kwa niaba yake si I think Mungu atamsamehe umetupu kwa niaba yake Lakini we Chips, utajuaje dhambi za huyu mtu ukisema ati ubebe mwenzako dhambi zake? Chips ya utafsirie bukubobe. bebe Nomanye mwenzako mizigo vile nakorire ong'angamire. ona nigo ngukina ogusaba oku ogusaba iga tiambate no gusaba oku kore tari ogochaka kubara ebibe ogusaba iga ninaungama ni kwa ajili ya dhambi za Vero. No. Naomba umsamehe, umutakaze na umuongoze. Sasa si nimeomba kwa ajili ya dhambi zako. Mimi nimeziomba hizo kwa sababu sijui dhambi zako ni zipi. Ndio maana nimesema kwa ajili ya dhambi zako. Ndio maana Bible inasema yenyewe tena ni ukiri na mdomo wako. Sasa hata niombe venye utaomba kama sijakiri bado niko. Kwa hivyo huyu mtu ataenda mbinguni. Tutaonana Magida kiasi narudi. Okay. Kubaliani nayo. Huyu mtu ataenda mbinguni? Hebu niambieni. Hawezi. Tutauliza pastor kesha atatujibu. Mishi. Yes, Mishi. Mishi talk. Mishi talk. Mishi hatusikii. Mishi talk. Hello. Nakupata. Mimi ndio naongea. Nini ilikuwa Mimi nimekuja kusikiza kwanza watu wanachangia nini. Hai. Yaani naingia hivi hata sijashika hiyo mjadala. Unajua nilikuja mara ya kwanza na tukawa tunatoka. Ndio tumerudi saa hii. Abantu. Hebu watu waongee kwanza. Nijue ni nini tunaongelelea. JK, niambie ni nini mnaongelelea haki. Uko batizo ne kiorokera kuno go Kristo bwate ime yao. Uko batizo. Sasa samara Mishi atapiki. Mishi Nimesoma. Yes, changia basi. Kwani utokwe ukirugo kanisa nonyo tubatisiri? No. Kanisa ya sasa uwezi. Nje nanya kuboli kirugo kanisa nande nanya gutakabura ibunde bwensi no na womonita nanya kubikwa singe njunje. Awongi nete yelioi. Nje nilikuanga noisemaker. Ndi ku noisemaker. Kanisa kwani ukoligie kirugo soko choro.
kuna abantu ngochorwa lakini bakana chwago tebata kunyara Titieri. Yes. Titieri. Titieri. Yes. Tigangira neri gabwiso kwa gwikiro gya kanisa nya tabatisiri. Mhm. Nati kanisa cia bieji sahi. Ah, Yes. kwani ali kwende. Zungumza tu. Wikota bangigu. Asi kanisa cia bieji nya onya tara. Ani si kanisa cia bieji sahi, chibata ri chikuria. To ko choru brai, anya tabatisiru. Anya tokari nyangi. To choru brai. Unless otherwise kore youth. Youth na ro choru brai, anya kabatisiru kubatisiwe katara kore nyangi. Lakini sa bandabe kabande birege bigabinde. Wiko okore nyangi muneko. Kwa gwikiro. Irabarinde bonsi pia babatise tu ndai yokarete nyangie kanisa yenge. I don't think kanisa na rete wote bantu bakate nyangi. Okonya oro ya mose babere abu babere na bako manage kanisa yonsi pitch department chance. Tingo manyana na korre konse Titieri korre na. otari bomene inara manganari chikanisa siku hizi. Buraito konyoronye to kore tinyangi gusonye turabatiza. That not even our churches. Okay, like omonda akoba omonda tinyangi chiri chobago tuzinaitwaje mass weddings. Ando konyono no monta bwate ekegu kyo burayo buya singin chata batisiri ta kwegu burai kanisa. Umete bintu binde mbiro biguita abantu. Emioyo go chano ne chikanisa. Anyway, enini egora enyangi yegora siku hizi nabo korugu noni enyangi yegora egero ego ano bodiko anyway, ebatizo watu waende wabatizwe, watoto wawekewe mikono wapewe baraka. Messages zimekuja kwa wingi. David nisome moja mbere. Nandege tukenda konyoru murayo yo makurai kanisa nge miaka nonya ni 20 ugo chikorusigu esegi ya chakie kanisa. Aroni kibatari kwa bantu bando opportunity yo kokorega. Ebinde bigo konyora ekanisa yene bwate income sigete bagwake tax bono kwanyora omonto konya sategemete ochiko morusio maete hekimoya bantu bako Bye. nabo konyora ochakire koreact. But they mostly abantu bakurwane kanisa mbali bara pastor ama bacholire biro gasengenje yokoragera omushahara orororo. Nowadays most okonyora chikanisa chinyinge nonye Adventist yasalegire because of our pastor bajage tugwaka nuchibesa. One pastor kama tengere nere chairman ya conference ngama endima elfumia mbinjiro paka nayo ruwa nese yo so pesa ndizo zimeleta hayo yote. Nande ni battery swali before mutara koru mutara le. Koro yore. Anyway, but then it's 11:20. It's 11:20. So nataka kubadilisha mjadala wa mwisho. Yes, mjadala wa mwisho. Sasa turudi duniani, sasa toka kanisani. Thank you for those who participated, by the way. Titieri tikanda about this one. Ask. Yani this one ngobori edire sko ye topic. Just ask tukitokanga. Imbuya. Imbuya nyane mete ko kwenda sema gusina se date ya kwenda gende no musanyo. Yeah. Okonga na mtiriso ni ninki ge kogera. To kogenda ne. Nungo
Oh, yo mwezi kwa yo bwato kwanda kuchukara date yo genda no musani oyonde. Kubwatekana. Kubwatekana. Usinge mask na ningo kwa yubi. Na bodi na ki. Imbiya watu kwanda date no musani yogo. Debo mumura wasabi mwisiki. Abo. Ego televove. Askobo ana televove. Asiki. Ambo serende kero wachono. Abo takora balance ya maliyera ara maliyera address na tena usineze kai. Opara ntino musani yogo. Njega unara goteba. Njega unara gokwira ne liga actually kwa date no musani ogombuya. Uko bwati musani ki. Korre. Konye kinde nje buneri kibona bunanyo meta igatingo tana Rafael utanyo met. Ina lichi kolia na chembege because kwa nande Rafael ngo mutarano sengo ontaire twaje osen Kenya nyatoko na Kenya nyango nyorale dem ya dem lingo ja verno muntu utanyo met. Ro bona nje tingo tena bosa paka nje ngwa no. Yoko nyona akosire nje no muntu arongo tarano muntu lia koteki. Eke goli kilikia na nje kenyo met. Korre. Konye tunyo met wes na to tarana yetu ende goche sekwere ndawo. Lakini it is not good. Lakini na bantu na watu wanatuanyora kurugali. Anyway, not good situation. I cannot conga that na ogenda no musani oga said date. One, mwenye bantu mate birengera limbipika hivi. Na boko abantu abange bayitanire because of this date friendship. Kwanya warakose ninje na imokire na honest man tuachire na achire gutare dem yane. Demu yane honest man omwanjo ani asoko mogo kifisiko omogoge. I can say amependezwa na jinsi ameumbwa. Maybe happen honest man ako diaspora ochire gutara Kenya osenje none best yane tuagenda nere. Nje ne asora ya kawaida. Honest man nabwate gari nabwate chibesa nje ne asora ya kawaida. Kwanyora bono musikoyo no enere maybe obogimatore nere body that stable. Kwanyora no enere temptation ya chira sa no maite bono honest man yo yachi como kwane ano no gweti omuntu bosaigo tu. Akanyara bono bosani ungano bosani ekatiba ya change. Yaleta enmity within this organization. This enmity but ndamwamde yete gose obobisa mboyo bobe buno obobisa bwa mapenzi. That can end up into a death sessions. So me I cannot conga with that wagenda no musani obo was a date. No. For me no. Dikiring buat dari soalnya itu kuboli. Yes. Can you make me understand? Can you make me understand what's dating? Okay. Kudeti ngomine tikwenda kushiriki chochote. Kudeti hata kumtembelea ni kudeti. Unajua unaweza tembea. Okay, ina depend Rafael njina no musani. Maybe nje gose no musani ogobwa tochi gutara bono musani ogo. Ayobo gimamu amenye ile wastan. That's a normal life, Na achire sina rule na achire na eke wango geta ntu wastan in capability yoko nyoto. Kwa nyoro mwisi kuyo
ochire gwake sabu gose nanjire komwake none simi noewa no nalike hai angoro ya yati mokanga kai detail yonkwane nande ne vampire it's more than Western kwanya ole birengera bya ebya chakire go change kono epo spirit nero rona ni mokanera no embo segunga gaki ese gitrafa no musana anaweza kuja epo spirit nero kwa siku ya kwanyo mbatu chaka ngo siku kwana ni epo spirit ya nene bobe nero royo usaliti. Yes, I'm done. Totari. What do you understand about dating? Totari asikie, hebu mrudishi muite. Totari. Oh yeah. Hello. What do you understand about this term dating? Actually, I don't understand it because I haven't used it. Anyways, according to my little knowledge, no dating. Tinda tiko tabi kan tuh temannya dia, tinda tiko kokore kuende, but we can don't in doubt. So, nelingan daerah neli chike, according to na bolinga, city fair kwa nanu masani ugo, I say day. Maybe now ora usiri di swali di jibo. To my case, no. Why? Umayete, your closest enemy, no limo tarane, no limo kurale kerane. Nekero, nero umayete your weak point anyways. So isa como ira, maybe tabara kofa way, was se, ama etonyo koromo omuya, was bottom na chike, moche na fe. Ikero muachire, matukavera ata toiga, mpera ni maete fe, tu chako gamba na fe, tu chako garanke, to kanyoranga, kana paro. Ose na moko na ye, kumbe fe ni arum ya mono okukwa. Ose, igen tongeronda akore, fe ni achake kongega. Abu chakro kukweta mai. So like bono na baswati abaiga ba na baswati abange bakoswa kunyomba na basani babasacha ba anyate mwanya kumanyanga ta kwera ni nora iganga it's not good and it's not fair wano ngorangeri oche na bantu ebintu mbiro biragerenga tinkora ebintu mbiro ndachaka gukora bie kire out of a budget banyana narengera tiko narengera tutora tori ekeki ky'abantu babere naye gwachire n'omuntu so goikatoria ekeki ekyo tokore ande torwata ande torasibi ebindi extra gose ngacha ekeki eki kyonsi because tobaiga buna toriga tokwana nande muira nayo so mbatebanga eki n'ekipacheti ekindi kitayi ande okuno Tokani puta saidi ndagira abana bange kutabe kimani sahi baguru abasachi baguru n'abakungu n'abasanga babo bayiboye yes sababu tio today ningenda singenda kumiti omuntu kusengenda n'ubesha n'umuisi kitwenda kumiti omuntu kakarere bieka unless anda toka kane best yawe ngaorende kwanda ikipwe kabisa lakini kiwanda ingende n'omuntu eso
Njeti mwanzi mundu. On my side, Yeah. Ndagire Karibu ya my friend. Hata banga ojo kala doli na rangu. Pada rangu twara. Umaete na kumanyi. So na ndo kanga ni kumanyi ojumon. In case something happens here nyore na anji na atali to ojumon. So thing ko ni ke ko even the Vira. Kaya umaete kwa timu no mko kwa ni sababu mumra. Ekera muri gusinere moika muri temptation sinjira kirate mutaga netichi happen. Lakini kile muri yuinga even the binga abo esuya. So I think so taken. 50-50. Igaya wataba mimi ndio ndikoreka. JK. JK so kubuli. Mwakire n'amakani uyu bataiwa. Mandi kwakire kwa manyare no musato uwo. Nomubuli so rindiria. Ikamubuli how comes. Asante. Ona za moyo dio. Very simple, problem ukikolete ishwene. Kira rose ndio kile kose temptation iwateba. Lakini baadaye ndio create ndio kwana kuchinda. Bano roje. TK bano ngotabinga TK bono ndage tochi chemwana. Ando goche mwana umaite talie kwayo goche. Oita mwana oikatoragere tateke chisa chinde onyore nga ando kwabere muna ko iboleto. So mwachire no more. Oko unlimited was anyways na tatebanga bona gusiye itere nyomba kago mundu gakwana mali na bwetero gai paka na ekere go kire na ni oko montero na era na baigwet so to enjoy kabisa so nanga tabanga don't come with that ngina kwenene umesikinyo iyento natebere kumesikinaro ubwento kore nyangi ari kunya kwenda mangana ditu no mugakoye but finally akaenda kwa kanyorugo na nyanyangi itakore on my thinking I was like kama ari kwenda no musani oye angeingia kwa hizo temptations mingi Fadhali achiete rubika kanyori enda kuingi kwenda no musani ya usacha total. Yeah. Nyangi is nothing anyways. Nowadays see mangana Nyangi is nothing. Nyangi ningi wana. Unajua venye mmeta. Nyangi ningi. So kwa hivyo musani wajanga ne Nyangi wote. There's nothing like Nyangi. My property Nyangi no konyore a certificate. Anye kimbwate kendo kende anyways ne certificate there's nothing different osa veruga no pasta mangana ajwera there's nothing no whatever Nyangi nani gose totari gose is it totari Nyangi tari is not nothing Nyangi ne bwate fari you get by that way warade yeah lakini maede anyway tiganti go discourage abantu but iko tawanga watu wamegrupa sana lakini mnajua ndio no msaumu na hivi na of the day naona ndio wedding lakini mnayabu nyorenga yabere kuna yabere wote mmedede singa kuna kitu hapo kwa ni mpaka mandu bati nchi na sifa nchi lakini ngodi imbu yao kora iko gosto yo JK Mwese ko ibati yanjarenga somo mgoyi ndio alikire unanga mwana mgoyi
Kiroma ito chokore nyang. Don't go with ese nyomba yo musacho yo go chokore nyang. Don't be close. Lakini mwana tebanga no to kore nyang ke mam bitata wana kiwo chamwa. Nga wa chiri no jitinga gerete ngangwa penibit. Anyway, la vera abixa bono incho Mangana nyangi kweba ngeta lingo ngira no mo. You are going to be my property. Lakini to be honest, I don't know the talk when you msani uga as the umuntu wagocho o wonchoka magega no bo maine. Asenje ke maine ni wewe. Okay. Sawa. Thank you. Liswali lyo mwero. Ere buya ekero gustavo nalira se enyomba wasuma mwanyora ne for the first time. Ere buya ekera kwa ire diti ntangani mokole sex nere. Why not? Jara ko tara aja mo chukul gure rani. Okay. Second ndiye kale. Kana mapero ve da wacha ko toba. No, sorry buya. Okay, Okay. Ben, naanza na wewe. Mtu yeyote asiongee Ben peke yake. Ben, naanza na wewe. Mboli. Nere buya first dates mwaka na sex. First date nere. Wakati ile numu mwawaje okuomera na kolyo gotangani. ile kwanyora mwaso hapo ndio Njera kibano. Okay. Kuratiga. Ngono mwagole gento. Kuratiga nako bolti naigu. Okoteba umuntu uyu najua okorra naiga utangani go hani ndwana korrana no nyandimo okorrana kwa maisha para ono nkwandole mwae para umuntu yo amenyiko sana usenyomba waikiro sana irito kumira okora sex nere kurangira ni twara birito konyora na para mwanyoro ni usenka bere usenki mo mwanyoro no tete kwenda nyasa amenyete nere biyamo kwa fast kore sex kora iguana kero kwatali nere mwanyoro nere muranyora nere biya kero mwanyoro ni litanga ni muomo mroyo mokole sex onye twara nyora ni to na raine maybe problem there lakini onye nalio tokora na litanga na I don't think kusembia kifyangu nje. Okay, sawa. JK. Yes. Sungumza. Umaite turabika swali elibuja. Umuntu namukumira na nere namumira ndi mwanya ogora kende taribo. Bono waikira soko enda mwabo. Naboko borigo. Nisema hivi. Sasa for example mimi nimekatia Ven. Ven ochire mwane ko korra nanga yimenyete. Okay? No. Inja sende? No. No, whichever, okay, despite time, but nishamkatia na amekubali kuja kwangu. Even if it's 1 year, even if it's 1 day, but ameamua kuja kwangu for the first time wako tachenyo kayani. Nere bila parasite. Kivyangu nasema hapana. Huyu mtu anajionyesha how weakness you ako. Siwezi. Okay. Honest man. Yes. Chega bwe nare ko chakoteba injira bongo kore gentekyo. Bono okay. Bono se finally ngo chikokoro le gentekyo. Yes.
Kama ni mbaya ni mbaya. Okay. Ndipo. Amere kirikuwa okay. Amere nona kirore iga. Kirikuwa genda kwa goro mugondo, kirikuwa goriro mugondo. Agose mine dira ki final ngo chiko simo koro sine ndagera kitororo. Nebe miaka 100 gochigoche. Nebe miaka 10 ngo chiko koro legende kyote ogo kora lituke. Ngene kya gotanga gokora. Ndio tako kanyaruma oi bangi. Aye kwanya ngomera natoro ke mboga ali kwa chips nako goreire. Lero mbona kwa ikire mpaka sei. Ani ngenge ko ko. Mane ndagero yago ko mwaka na ni. No tali ndagira ngo mwaka na ndende ona kwa ikire kama my friend kama ni mbaya ni mbaya. Gana ba tiri ko ta bo tiri swali lika yesu tiri. Ndipo. Eh, Ni section yako alafu tukimaliza ndio tunaenda sasa hapa. Kusema wewe Ulize ile ni bako poa tu. wa umo mroyo twabere toko date nere pare. Kufanya wewe kama ena lili tuko kitangani. Abono nginatira mwayo tatigekyo. Onye ndito tata tani twari gukora angona kumira tukumira. Yatoko kimane. Ekera kwalika mwayo. Onye ndia tata gitimo cio kora binde byanga kwalika ngaki tumira na gauteri kaisuko sonye tiri. Ai naye chipo kwa neke maene. Kivyangu weka ira tingocoka kurue nyumba yugo rioka rio ritari komo tari dia wesike tata weke mane itukurua twateba iga mwana Wakolire sharp. Ana venga waki taibo na venga oge kere que monia mabere gabo ndo tengo wasoko Watu sasa wakuje Ndipo, watu waongee. yani kwa ni oko ni mute lintare explain Kwanza nimewafungulia sasa mjadala konganeni. Mimi sasa nilikuwa nataka kusikia maoni. Nani anakubali nani anakataa? Ndio ume ulize swali yako poa by the way. Tobori tinjere to ku understand. de ko bwana njira tera vekere que monia mabere gabo gatekerende no we na inde mo muroyo kwachi kumera na tari mo muro Lakini teri biyo. mochi saransanere teru buya goikandore ngaki ngogendera nde na usiane goikandore gente ingi gasa yeta bujeke ingi kira sare ka bujeke so ga moti mana murora Omo muroyo osea ukatirere for the shortest time. Wachire korasa amenye tomo muro maybe usaka nyora parabu oko ni vinsi kwati korasa amenye wachire for the first time ai wagule lioka kwanyoli lenda what next omo muroyo rukire By the way, abalenda abunara wiki ndio bonene mtu anafanya hivyo hapana. abunara abuya yanara itu ko litani yani tu milana na ente paga ande tiote to ko ngiyere no we nanja we ganga tai no we okay sharp yana go pime na nyoro rigo yana go pime na nyoro riga ya niko tuera utia na po No, hiyo ni kujifurahisha. Njerate yo ndarue chiro muri para korobani we chimwaye no aniresti mbara ba ko korobani gai Tipte anganya kwa ramonto ko tomurojo endo kendrani. okonyora mbara ba korobani maybe 2 months lakini to manyete sei to manyete bona abu ko korasa emenyete town to manyete by the way o to manyana tu para to manyete pifoni ko manya so menyete ngora memetie sobe menge pine tatu metie tatu to kunya kugamba emenge pine tatu manya so menyete manyeta asuruete ngichenko ni famu go sengaki nore nomo ebinto byansimbiro nto chikunya Kakitika kungainere chips. ana to chika tema lende ko chika to temolero ko nyata no mando chika temone Tutian omai na kwa beli nyabuali yangende so bondore ngaki umuntu naro gotia orore ngaki mbuya naro reso naro ramenyete gana gatotigane mapema Dari tade tino muntu nyake bere tatu ma korora sobo ma go 10 ni anangwe cyane amenyete
Izabo wanjana nero musinero wanjana nero. Ndagote. Oranyuma mu mwanya sako kuira gutari bitogo okukoze mu musanyoye. Aingi wasikere koibanga kuruse no godana tintare koibanga bya kwagendo yaja kongene chipana ukwane kemaina kere koibanga na kwando ne kwendo ochiko koyo yaja kongene lisa Singo korengo. Abambali ba Deke baba ya dana to kora yo. Owe kaga kwa nya wana temptation kiachi. Temptation kumanye. maide ai kere mu ave no muntina kwendo so busiano ngebune eyo step nchiraye bwe kokobwa nje kwa ntwamanya no muntu nago tena kichipo mbiyole baba yetu igwana nenere lituko lya kabere ngota katore komana na chipo status cheito kwalodi ketwa status cheito bange na kyoke tikamanya kwanye serious kwanye twate gosen koba togo date bosaigo gosen go nyoma na tole mwana to bwa step kwalodi step eto chikora chipo na ada minto osala tonyora no gemboga ali mata ya go chimagana tokora buzira tonyaka kosali Nditigambate. Ndio araberte kana ninge Mombasa naro like tulikuwa tumesoma siku moja akaniambia tunaenda kwao. Acha nikwambie alinishika yani ile nikamfuata mimi kiramba uti nikamlita nikatoka. Arudi nikorobuti. Ngwa bwate kwerende abi. Nata kubwate tebuya. No. Nata kubwate tebuya. Unajua kiwa hivyo everywhere you go unachitorea tu. Lazima ukuwe makini sana. Sasa nikwambie yakutebye kemane abaise kaba umumro yuri ali abatera kwa so nata kubwate tebuya ara ko abere na baba yane ngobeke kero kyana osene soba setigali baba ngwe karanze kama roto kole kane tigali tonya kugamba buya nindoje soko takera kurugali mugo swaro ko rubogeka ko basombora kwechisi akagabo aibyo abanya oronyo ete lakini tiamba experience in detail hakuna mtu angeniweza wengi wa honest hata mtu akwambie ati tunaenda kwetu lakini utanipa kitu fulani at least unajua mimi mtu siwezi niingilia hivyo honest amba tebye kumene abaika moroje spoga ikanto bwata basani Bono ni aquí ni ma ndari ira fairi kukatira ko ke tenche nda corazón ni koru raranta kole tendi gana me go jana te feniga mumu yo para takali no mo na bo ke sara samwa ni sara foto ni ti no kumbwa tambu ya deti oru by the way mbrambara ngobata maskani na no ko kutanga hata witanga unanje nimbwata maskani ai no te queren te gente me diango te biga no te quiero te gente bagango pemba tuna baba ko ko kwani ndete to kole pero agena ko moina tora rana ki jinsi yake jimjajire tiambe ko ko tira ene tiagwa tete amoi kwa na kumene Kemane mwana kate hanga ki kogo cha kongwani enda teso mekatipa muri ko kwa na mtu akisema ko kwane kemana bole ko baita wena kukweka libuno mwezi kete so bere ngojia sekete nyabigege mata mwezi ko na bale 7 good years not 7 good years ina mai yanga ko beka ya mena kiere abone nyomba bwanga ndio nakwambia inategemea na msichana agote yayabwa umwana twale kwa ndika nise ngomba itawe batya ngo mwana witu kanise ngamo 7 good years ndio nakwambia inategemea na msichana 1 2 3 4 5 wanaume wanakosa heshima kubwa abwato mungao na yeye alikupa style no even me nilikuwa na date mtu mkiwa foreign no make tukimo wasi ketwa tande na tande na bwato mwana ketwa ba 2 years naliacha konde yu mwana ketwa jere semine kanisa ya sobona twaje sobo nani kelata konde na tunga nyararo mwana to tibona kelemo konde semine ya basaji kanisa tinyinga ngata mwana na ki kanisa gena kanisa geta ni numo swali koma kwa tindaga taibo
Ikawa bahati mbaya kanisa yabone yetu kaswali iko. Bwana kose no otore nere. Uno mwanya lutiari. Akamwana kaya kakatika kacha. Aroro. Ali mwito ko mwawa tiri wante kai. Ngabwato mungago. Ano yo past time na complicated. Tika wose kingo tele no take na linga na bwate gali getenyi. Ngago. Yale ko mitamba mbaya. Hata niwaambie sitaki tukutia na maiga. I wish au jamaa wawaambie, watawaambia mcheze na huyo mwanamke. Mimi nilikuwa na warusha, hata nilikuwa na watchman. Okay, ndi wajira ko mwanjira bono. Ndi wajira ko mwanjira. Madarama tena hata kuniguza. Na niliolewa na ndi wajira ko mwanjira bono. ndio nasema kumkubalia, hata niliolewa na mtu different. Hao majamaa walikuwa confused. Umesema majamaa ulikuwa confused, nipe nani niache nani? Nipe nani niache nani? Kitu ya Tunaro tena ki elikino gwe credit sharp mo inoge ganero kongire ko singendo gete nyale nero mugakona. hata Bona ende no. Ndio wakigesire. No. Hata niwaambie ukweli. Ukiwa kama sasa mimi nimeolewa, nikiwa msichana ni watu wengi walinikatia. Lakini hiyo kuongea mtaongea, lakini mtu akifika ile point anataka akutumie. Si kwa rahisi. Na kinago tena na ki JK. I wish like ko ndio onyora chimamba na babu sharp keke kaki yao. Kwara ko topo. Ndio kwa ngumera ngaje JK. Hata nikwambie, hata mwingine akaniambia cha kupiga makelele, wote watasikia kwa bro. Niambia ndio miaka ya kile tu atole. Ndio miaka ya kile tu atole. Wacha kungumera ngaje ili na lengo musae. Na kwacha kukumisana. Kwa hivyo ngwara ko nyuro Pero tanto ko ita ko sine ne ngitia so anyomba de ko nyetamana na kwa ego so keta me ko kura the only thing ndio kwa nyuro baro kanya mumuro ita wacho bereterende ko sina kya ko kwa yere na kwa wacha ro kaigoro nilifanya ita niwaambie abantu wazembane. I wish baje online baba dem. No. JK yango tabiga. JK. Yes. Ana otabiga. Yara kutoka nje. Kurati gaiti na Nje shapu nje. yarendera kuya. Ara. Amana, yasaye ngoti yana ngwara ko nyuro ina. Ujisi ka no, okay. I am otabiga. Shapu. Ndene ko take maana. Ila ne field hata imeshapu. Shapu. Ila na field limo. Na toleka. Usicheze. Lakini JK yako yako mkazi aliyokuruta. Oyuno yeleo tena bona kwanza hapana. mtoka wako igoro Haki hivi nawaambia ukweli. I swear before my God. Mungu wangu akuwe my witness. Mimi hakuna mtu alinichezea until I get married. Nilikuwa nawarusha kukula, nilikuwa nakula, ni wadanganye nini? Shapu ngo mo mera nene chera. Yanga tabi ya JK. Nokingo ta shapu JK. Hakuna kitu mbaya. JK yanga tabi. Wese kwa uli bagalia research okombe na nani na shapu inoga iga. Actually okoro mu muga ko ina. Asenga njira kindi toka because I want to secure my marriage. Ega ndara kwana mukwana. Nitainvite hao wanaume wakuje kwa show. Niwaambie kuja tu mwezi ya kitambo ili. JK. JK. Yes. Yani tu wote nyumba. Ngwara wote nyumba na ndo soka. Amma iza. Nje na mukia kwa igoro. Matai na ndali ya kole. Ndali ya kole. Ande to kolera. Sasa ande to kurwana lakini Kwa tena narudi. Huyu jamaa alikuwa anaona aibu. Akanipa kama ndio mwana arusioka. Aliaka waita.
Waitalo ndo mugusi. Waitalo ndo mugusi. Alikuwa mkisi tena, alikuwa mkubwa kuliko kitu. Najaribu kusema watu wenye wanasikiza, msikuwe like mtu akikuchukua tu na raha. No, waambie no. Hiyo ni kujionyesha venye uko weakness. Everybody can take advantage on you. Ukisimamia wewe mwenyewe. Yango te okay. Komena kingo tebeliga. Tanya ate muntu every puna baba take advantage of you. Unolega nayo veko to musimama tana kinje wani ni nywa meta hivyo. Chap na chagu kwa ne to kora utafungwa. No amu ago unolega ali. Nsenko ngonta je sieli mpaka liyole nyomba nayo ra chakora kikocho ngigolere. Kwarali. Igo bana kere kwa we ko musimama gote sapo go sabe kwende kwa mukani. Igo bana liyo tana igo sapo ko manyire weakness yake. No. Diana ko mene liga. Ka next time wako ndeni kibaba ngwanto rokole gento kete at least na mimi lakini Nongwa nara umeli mama, nongwa nara umeli na mama na tata kibata alikuwa nyora bantu nabo. Banyore kale. No. Hata niwaambie kwa bibi. Hata sister zangu wenye wananifuata. Wengine wananiambia the same story venye nilikuwa. So it depends. Okay, na bara bakongu unole iko. Na naro ndinga kama nangaro kati kumuchesera akakaruta kuchiyari. Na waliachana hivyo. Asorambute baide yango baige asorambute ni bitali nyomba mwana. I wish hata mimi ningenijua. Hata ningekuwa nyomba mwana kwa ajili nyomba mwana. No, aisha. No bali na inora bali. Nene. Kwarali. Umede ndake nje na aliko sabase nkoro ya niga. Kwa na kwa ni omwise kega. Otenen ani angateshe no nechi de kai beri sato. Abana aliko kola kada ke ya tata. Na gendra mut. Abana ko mai eshwa be. Ege ndake nene. Ai bi ko mo nyero wa time ya wara ko una ni sasa ngo kwana. Gani saranzangi usiwa pe. Yang saranzangi usiwa pe. Ayo dana ke ngora umeli maana dana kida kida kumera lakini abantu munaba. Tigango nabo Judith na noyo chips. Yendo kengira niyo posaboni. Yendo kengira niyo posaboni. Yendo kengo tena yango tingo tena mama nayo. Omwana bwoyi Honest man. Oh. Yendo kengira niyo posaboni yanda agope sana. Lakini hata no JK wona iganjira nega iga no chai uri bagali yakabere lyo kuligere. Toko nyara. Unacheza. JK. Nige na condition by the way. Sure. Obasa wende unatingo konyara usibasa to musate mnatao konyara umbalivyo bate manyeti. No, unajua ukipata unakufanya. Rafael, ana njenye oro musate tali romantic na mechi ndio ina wangu mwaka. Dada mutako temptation tanya watoko irane roje limo. Sinda tukoira na roje. Na tole No, you people. Pero gato masimamo kama mtajura mchesera. Anyway, Yamada is okay by the way. I'm sorry by the way. There is one of the tuguna ayo nyo mirega kwaralire. Ekabo musikungo yaba tebanti bono nini musacha atana mukanje mutego chiga abudi ngera Nairobi. Wapi? Kwaralire. Abaisi bali yete metebe bali yete chine sawala wale kabachinga nini. Mundo ta mai neki mwisho nanga atene ko babwata muno mukungo oli achete oli akabaraka kirege ndo mushari ironga asugete chingo chijaga kumabeka irongo mwisho oli asugetiga musha kabwata video nolo tana ligelo kushwati bano kujake kuba so like what am I trying to say my friend yako yake kuba na ki bona iga musa ate yora achega abu ago kwanire na ndoge ndega nonje mukado nali you see
hata venye ni unajua tari njako kwani na mna mtu banywa mbili kuna watu bako bakisema mind like they want to. Mimi nimekutana na wengi lakini hakuna mtu mwenye ame convince at maybe iko hivi na hivi. Okay. No. Ikabona hesabu korwa mune nkwane iya koire chingurugete. Chakoiro ikabona Devi cheke ira daroche. Ikona harode cheke ga. Ndena dorogete. Nesabete. Nesabete. Narupara by the way. Narupara. Honest man. Narupara by the way. Nyangi ndarali kayo kanjendi ke nyangi. Chinyanya my friend awachiko koero mnyoketu kakogora. Aye honest man. Ngwando ndikako kuja kukoje kire bana. Ngoyo koje kwera ire. Kergo achire kogora chinyanya chiako bulirete noero iko cube koruororo. Usema na mukato. Abana geroko yake kubona njabana na akora shopping ingorete video mbegete fridge ngokoera vire gwira nole para. Tularu para my friend. That's why ngota ina cheke ai buri bagari yakabere. Hata ujana ni moshi bwana. Walenga basaye. Mutate bai guri bagari yakabere. Kitoko tebera igase njote kwa uri bagari yakabere and we need to secure nini se nyomo chini kitoko tena tieto kole waje ukubari sana ngene kirobwa. That's it. Lakini kotaka na my friend. Mati amatebiga abo nancheke kama no vile chako soera ime atako hote my imani yauna kia you strong. Kago tema ngutulikia nguturikia kwa kilo munengo bano kwa gule ise. Nakioje kwataya abantu bali ba maina no tolegete. Agirende yanga tabiga yendo JK ya tabu acha honest man yangu ashuiga na JK na wali wa tegerete JK ndike kwate tioga na nyomba mu musaje usoje mwana tio sokego etio ndute ndokorwana ndwale kurwana no ntai ko semu ago sharp motebi simu ikaranse te neba no ne nyomba yo musani yogo kwarali mwenye ameweka muziki atoe Kirigese ingire tetinaga ku mute abantu kirese bakuga ntite kukwani yani ritiria maite buya kabisa nta sendera na utwa no ready angonerete Ndiga acha niwaambie. Umaite ko bwana. ino nenge ko bori ayera pe no honest man kagenda bicho Tipo na mwenzi Cheke utatu atoa bori guri swali ya ritiria tuko na chance moja. The moment tu inakuja hivi. yani otongentereri yani wachaki otongentereri oto taingora ari busy go chat atutike tuko chiga ka go chat rale busy go chiari arafa pole ritiria bakuona ile pole naro ngatia ngotete I wish ina tipio go tipio go temati kasi mopi maneno umuntu mnogo teba igo muna ngutegerete kero umuntu okogokatira lazima mugende mwanya yani abantu basi bakatira once kwenda ndio nabere Kemo tangi statement eto abori guri twagwene te koira na ritato ngatinga kia basacha mbali kwa nyeri para banga na ika ata bo musacha Osenge na guobe ata bo musacha tata kia basacha ndio kwa tro bongi ego beko Ndio kinare go teba. kitu nate wana kurati kitu ngate n'abantu bako bakira bayiga n'aboreri Ndio ni kitambo na kwa ebine bizambo ndio monyene kwanza ndio monyene oyo monaro ngiritere bakawro lakini ntira ni chemba kimba namba baso imaiga baba saving anaki unali murami oya atete kinguru oya atete kurwana kia to kamuri maite
lakini abatebera aba akubwatite buya mere no ane kurwa kuru gero goite kurwa kuru nyore kinango yenyore eko bisobo songeira ninda no yenyenye korrase iko bwana hata sikia hapo so like bwana ekura kuru ise kwa yenyenye no bwagara ko ira ni bosongo no nyenyenye korrase none ngoko lyoko nyenya choli ta nyenya ntimaki ngoko nyenye ndoru elige gwate ka musine ndoru ngororerese igo bone gende ke ugechia ne process kwari ngara oja gero mutu kubutera goro mutu remember basi kwatara magoro gwatu guta kama utaka tibirenge nango mwako lege chieto na ni cheli kimbwate birenge lye igo bone ko kimbwate birenge lye mpaka morosi to kale toche reveyemo kwari igo bone igo bone mumroya actually mumroya era bwate birenge lakini chaike ta bwate birenge na chicho kwa kware chieto that's why mumroya oraka tina kege chieto chaike yamekora chakatuma lakini kwa ndio mumroya gege talenga awa songo kwa kwa kerisi aje kia ta gara kia kamutu guta nonye tarigo quiero que te vi monte que voy como te vi sababu ne ndio yako of course na maitesa kwenda ororo ama temnara kuchikonyora nilikuwa najua mujaene ndio yarengi lakini nako teberiga baba nyora chimamba bawe shapuke yabarure bonige para ba iruchi certificate bago prove na ron venga le yo tata nangana bete bisirie yemo Asoko bwero omumuroko gutiesera no tateba abo muraba mama ete chikwe celebrity ndire maji metae nara gotebana let me bet you eh ingekuwa wakati kwanza vinangorigere tiga ngwarwo nanye no komboda ngware moko ungatoka ama taje ikeiga dasaima obe tima ego segete ngitegereire n'abantu gete yande araiga tari ngotiana tiniko yaga gekuba ungatoka moja acha niwaambie omete bunandike tari banarenge ne chinguru sa mtambo ndio na chinguru chao lakini ungatoka nitaleta watu siku moja nitawaambia kuna show hamna nota umerete usora ngoka rusiore haya ana lende tigantirao yena ro taiga HK nakimba tebraiga no atali weakness tiango te no yo mwese que queremos abele nere yo tara gosoka I don't want to say like in the somete boy school no jeje tulipita somete boy school tu anabata una kyo wata girone madam olio koteneni motugali ano mwere ko chimata mwabi ejetu so like akimba kwa I want to say even my age born I'm sorry tabwa trende gente anyway tigandirega na king kwa le kueta if you were to get a light person lakini tebe ekubwati ni ngomore kom Mani oyina Rafael ya bakuibaza kasayi ande pengine nana baba ndio ngana mwaba bange nande bayira na by the way nene hani nchitinanja hakinoje mnogocha no monto nakina tebe no monto ranche abie komanye no manyete ati yebo nindete mwana konjiri hajaongea hata kidogo hata mimi sijaongea mimi ndo naongea ile monto taranja by the way toko nyaira ko nekibano ko bantebe kiagira mbali wanchi mwana bwanjiri aratu kwani korwache ta rosiri na bakorosa aya cheke yes
ubako gupinga busa by the way. Onye tari jatio ayoma nyina igota bana nanjire. Ani nokora kire gento nchonye tinanje. Gento ngiyo montara akore. Before utaranda mumo muroyo mubwenete kumanyana for a long time. Tari nye mwate nande ngambe goto bosimo tu antere ambugeri ngasukusuku tokwane nere ntoro bosinga cheduka ngende mwaye. My head is not functioning. In fact, I need a therapy. Toranja. Na mama mumanye ino ne miaka. Na yo ran thank you gokora. Once kugasa ga mnati. Onye kwa mwagambire no monto mwamenyire nere makireti mose. Mwani abantu banyumba nabalima. Koko soka biya sana nje nabongo soka. Tiago pakatiro. Entuga bakonya kwenga inaga batigane no montorante no chana masas emwa bekere bakabantu banyomba pi ikingo kwana yekera bakabana ba tigabwana kwende ya mona ne ara muting ya nako korega nakina ngote biga ege kondo kerekere umute igoro mukungwa no kemucha nge gotama lakini tigaka mwana akamura iga kaenda kare kasini ke munya kebe ege kondo kereke gotama ya proof kyo kwa ya tafakari hayo hiyo ni ukweli. Ndio ndio gwetiga bino ndio bateba. Ni mutranje. Sare barorero amangana. Bado JK. JK. Yes. Those guys anta barenje ndama to kubwata mwesike ningi. No nyampeni otebire no montorante. Okana so okana. JK Ven kigo mwana gwo monjiri arakwana. Sawa. Okay. No basi ni tranje. Motia kwana useme hivi. Bia bono monjiri. Bono. Ndite mwengi yani. Mwengi swali kwa gato. Kiga mwabu ata mwana kota kuna. Akina tairinga yeteli akoereri na kabeye ko kusangiri. Hello. Yeah. Yeah. Sorry? Umetushika na wapi? Ni kwa Biden. Oh. Nganisa Mbona unaniuliza kanisa naenda? Ubatizwe. Hiyo maswali mingi bwana ya nini? Huo ni mjadala tulikuwa nayo ndio anakuulizia. Unajua ni nini? Unajua ungeniambia ya kwamba tulikuwa tunazungumza kwa na mangana ya hapo na mbolinga no batisire kanisa kyogo kia no nyu amete ona hivi ndevi in privacy. Yote nyongo privacy ndugu yangu. Kwa nyama wewe kwa nini amete? Nimbwata abana ninyi amete nimbwata mugungo ya moto nimbwata abakungu babiri. An example na ate abanga okay. Ebo liwana kuigura manena. Kyogoji. Kyogoji. Gesi ngaya to kolge leke ni yo korole. Sorry god. Ano kuguleke ukarabu. Nyoli tuba. Nyanjwango chia. Anyway, oko batisu. Ne kioro keringa no ligere tio nyasaye no tene ino nyasaye gesie. Oko batiswa ne kioro keringa no ligere tia se nyasaye gesie kwa boli. Ati mini singo ko batisu kono mokere storo mineti kwa kwane gen. Bono ne kioro. Okay, umanye tubono ana boli nga maswali ya komboli nga kya komboli ga I wasn't serious ninyi wete gen tamineti so again tokeko ko batiswa kire kanisa ne bwate njere ko batisa na ande karo monta batisu ne abanga kire kanisa ne bwate njere ko batisa ye ko macho banga imani ne ya manga ni gororochi
batibona sego ya bere tofauti inkelinga na boko batisu no kwa rocheiga ando so ndi baye bibeime na boko batisu kine buya uchaga so ndi baye mekara ko ikire miaka ekale kwengera batirende oko batisu badanga egwa kuime ya Yesu. Yes. Egwa na koboka ime ya Yesu. Yes. Ngayo kwabeire ke tongwe ke ya. A newborn. Lakini rende nande nabego ikande kwanyara ngo mogolu gwamenyera tebolia bokoro nande kwabo bwatiri. Igo diswali kwambo olinga kara kwa batisiru igo igo no li no dege siel na onya sae timanye tigo sio kwanya lichi we kwa minute. Okay. Yes. Kwanya tigo sio na go siria. Ambu yore bade kwere sile smart. Hapo ndipo tulikuwa tumefika. Ombole liswali elilioko so nyomba. Kwenye tuwekira abu. Takunya kutaira ni kuchimeka. Ven, this is my show. Lazima niulize vizuri. Liswali tuacha namba 2 mwana bonjiri. Mwana. Kwa nyolire omose kipara for the first time kwanire mwa chatiri mwa nyule cha para abura kindanya gocha mwa. Bono mwabantu ache ataramanye mwabonga yeberete. Omwana oyo yegera akire kisaseliga no litachirenze boli na kulisomeka tipa. Eba nere ingakitangani asanyo. Yani karamwa igwana ndiko somotora igwana. Okay, tomo tebe tingane katibuko cha soma lakini acha kora somenyete. Okay, eruoti nako bolinga ki mwaikire nyomba osie kemerangwa ngabona wasome katiba. That's raping. Yako garaninki. Tigan support my answer. Yes. Yako garoma nyete moi gwana netinga wono ko tiengo ko chwerinde. 61. Wasu nyachinguru. Dago seka. Lakini hata banga na bere go ikago te binjo chiko kora bugo. Boye. Jesus is Lord. Hello? Yes. Go nande kwa saka kwanza go chat. Iko na mimi tuko tenga ki. Akera mura ikenyo ba mwabwa te birengara linga ngo mochiole binama. Raping. Yes. Na ande na kongu sana o tachiro muswati oyi sanche na kongu mono komurusie suruali eyo. That to understand it. Muswati nyatanche titairaisi ura yiria bandere eyo. Na mora alwana sana. Tali raisi. On top of that, no korabunura kore, there is nothing yani gara aisa kobo munyago somo biri gara kagachamba kugokwa. Ega kogera kwa mufosiri wa kodire gentata tagete. Gegente kiyake linga ki nebanga nori tukoli bona lakini kana ko limo gambi tukoli tanga ni ambo goru kyobo bwato tasira kana reti. Ande esego tansinga kwa gwini muntu mani oyo kwa gwini ya mangana aya aine criminal kitingo biko mijigoro yayo aga kogera gente kwa kora oyo kwa kolera tabu atimogano go kwa mustokera. Yes. Na kyo konyorera na roche ngakie ndene kinye bete ari osine bero osine tato musajo ndekaro ka bwato musbati onda tama tinke ga ndrete tabu tolite joni moko mwe kwete ngana ro mete mo ga kabeka kirore statement yeyu
I'm saying emetinjari ebere tate na igatwa somete news musubati ondaga une story gwante inga bakaigwa no muronde bakamuira kusina roaching ya muire tu musubati tamatin ndirete. No, okay, I'm just go kwa nege mtona somete musubati olenga anyway. Okay, timati myaka ingira kile no mo. Lakini musubati LED alenge mi use LED. Yes. Ekerege tari ori agansa ko baliria maiso no rocho no mwana goteba. Egole. Yo ana mo kakabagole merango. No yo ndo ori na no musubati tata bugate birengara liebyo. No mate na boya ikireta kabutura yo ana mo ko yumuntu na bakale mokene. Ay. No, it happened. No, it happened. Okay, mangana machireli. In fact, na kongo sana karogo ogo bwato musubati obanda tancheti na kongo mbogo na kongo. Tairaisi. Mbogo. Tairaisi kopo. Anyway, moigura mato mbogo. Sharp. Mwakire metei, honest man metei. Yangu anega ya point yemo. Nje kwa nando. Ngoma entranda. Ite action okay. Oyo muise ko yo ligereli. By the way tiango te ise kwa ke sababu. Talibona actually indua ngode tu arenge before tutarana. Omuise ko ise ko matena lero ngocho ro mochweli una wateba onchiri. Muise ko na batanje. Ta kwanje una tingo mochweli ogocha. So erebie ko manyano no mwitike modern na relationship atero utado okore oikire kete kia ugaye gota ko mwise koyo because okonyora go seri kinche na bwate birengel byuko ko mochwele lakini etabwate birengel byuko mochwele the only thing ngokora no ko mubeka ready nera tu ale birengel bino biribia na tu ne kingo kora mubeka warole aya kanya apply other device device ingo apply ga bwa correct abe buya tiaba tena to ko mochwele onchiri ga Mbogo igona sali iri swali unalia boli kwa bona aye wabekira madoito ketatale ngororo chipwe okay oinyore literia omwise ko makole konyebole nere nako maite na kino chirio ko ne boyfriend yayole ekwa murangiri ko tena kim visiting ka eruoti di swali egente kiwo kwantaka kana tebigwa nande likigo kolia ansa buna kwaboli kwa nyugule so kwaboli kwa mbeka ngo byakolo buna kwaboli na ndio shinga da okay Onye muntu tatayo tiya kunyo teni karaje tora una kwaboli ndio ko una boli una ngumira neri ayo ama anga eruoti ngeno musacha inde ndato kwa ndato to understand umanyete nabogo taka yari swali liwe liaboli uwo omayete bweli okay bwe setelia matebande bwe makeli bonege ndo taka wante binkelinga ichibuli ali collegas patina aboli ngwa ki musubati muamena ndechera kwa moirire nyomba tamaete nga ngomochweli ogochia oike nyomba omusubati oyo no mochweli anchera ne nama na koruli lichibuli nga ki na kongu sana omusubati omurusia yanga atanjeti unless yanche but you siko kora iga atanjeti that is raping you raping na bwa ya bona abuna bwa ya bona uto arenga na kunyara gokora igonyo kaniri ombogo onale onjiri swali letera kwa onjiri siko na machibu ago mbujale but ili swali kuboni ono mwese ke mumanya inenere mwangoro omera muri nono gembo gali mwasibe ose town mwaranyu none ne coffee kwaralire but wana kwa mota ile kinora acho chemba kanka kwaralire arachanga no mochweli okay omusuba karacha kanki atagete koso okay onyo manyete ngochwali kwa gocha that's not a compromise mochwali gocha utatu songocho gocha tamanyete ngane byo gucha komokorera era acharo romochi asomenyete okay
Karanche ikona karanche psychological narenga gwea karanche aise koma ngabuanchiro tamubeterereti psychological narenga gwea ogwete but omotebi a point yago kane chinkuruche igoro na ndo mubetereri inatoroka raping but onyo motebi ngalero manyete tori kogenda tangu ngati omokune igonyo kanda go siomiga na go kurute kuendeji una wakora mareko enjera genjere bagokora ambuche igona anchete Jeke kwa igure. Oyuna kwa nana ki onyo kande to Jeke kwa igure. oyuna teba jokande to komonyara no Tegerera nilikuwa kani ndo kunu buye igana boko nyegaria mali ko igora nyegaria mali yo. Abuna bwo lakini nje teke no mungao. Ona tuwakiana yani mero gero ntate oyo bonjira girane ibabaya ngamero beri moko gambe mero beri ma otoche tukogete totiwa soma katiba ulisikia wapi tabia mchana tote totoka mkatiba yake ulisikia wapi boyfriend yako taibo nagotera na kichi kuinjwara misi ngotanda go chwele moche Ngoja kumutuma. Ntoka tago kale kumani ntoka tago kumaki ototengo tuwali moise ke ngwanya kwa matana ati ngochole ngochweli ekineta mbobe ineta po honest man ga Mbogo aye eruoti tete mbogo ege ntaka nengelinga ki nando bwa taiga omoise konya kare serious ko moyeri benda yaya Good. agokani no mantroria magorari go chaka sombogo mari go ikera kura mbogo na era to ko Obo maene no mato pana ngole community na kira ko mboli na kingo sana na tebeli ngaki akina ko tebeli ngaki onya kare serious nga inje tori ko be kororo na na be kominigo na be ko ba batina na ote na kikonyo ochire nyumba my friend oyo mometo mata iriko sengo choro ko mochweli the only thing ra kole no boko okote menjira gete omobekanga omochweli lakini omata iko ruana njungo chweli my friend bakani ndabarega abantu mbarabariri nonye nincho tanchweli mwaisaransera ke goma otanchunkoro kia senkorara my friend igo kene kiora ntebi nganchunkoro kia senkorara igo ningi Aina matembe Yanga ndio mbogo ngaki abasubati abange bakole rugo bayikire nyomba batamire yanga nyomba batakunna bakunwa Sina gingo nyako bataiva ko mpingo mbogo otisi wanzi abali vote bajeta college mbasomi na bagosomi ekiriteli kiane na tumeka gosomi subject ine ngago ne kiago ya ante na ko batevi ayo bonjiri ndikiara tie ekareta modi ge yanga ekwamurasi ne abana gwakire yente kibakata tiko korora ngana tinta konya koriye yanga bado ngo kororari ora nangiye na ko agenta karene kelinga aki agenta kareno ko igwana mosa mo chwera lakini abatevi neki onya gotagete igotevi omonto ngana ki rero nigere igana igara kinto basoka ngati uraike omonto kere no aye JK ndero ruse ngende kyo bongo bwa na kitari to kuonjokera egento ingibiye kwa banya nije madana ki JK kago che kusengo ntara go che of course enyomba mindu kwate ko takaro mu chiseito but then ni bwa ngo utakunande ngere ko utakuna atubwa tie idea warale the only thing ngo kora baba no kubekamo oigira ne birengere byane warale abalende
Inchoma nyene tokombe kamo. Inchoma nyene tokonyara. Abadende romo swati akoe kumogane jiranyu amire. Abange barago tebi nga injiro bosina atigete injira ondago tebi nga inje na tieto kole chunje mpaka boni ananya kuira mama ondago tebi nga kona irete karoka nanya konye mpaka boni ananya konya onia so emetege inero romo kwanero lakini era sabale banje no yote nete imara te como ver abonate abayo botsi eko bwati adone muntu kayo angete te atani muntu Ubonjiri. Tipo ga unaonga na kwajira amerayo kukwane ke mane tena kuibisera meroka. Ubonjiri. Entuga no injengo kwa no mane nane mukwana sengento nete irororo. Aye JK kuma tuye tekina kiako yangu bako nyomana ngomuntu bwagete Inje tinda kwana egento torega neri ngomuntu akoire ati ko korra bunaganiti inje pasa na kingo tabata konyara ayo moiseke naboko manga ki omusao yo akiri aye erantumeke akora ki akole rabo lakini inje tokonyara antera na kera na batero sonya motagete kando taende bwana ga boko kando taende ngonya kora nembeke full stop tali sai aya ndira yaitongo ira nare njira yaita mutike ngorangora Tino zitwara koli katwata kakorwa twapikeyo kando taende Anyway, kigamba kiyako nyakorangeri ngaye chips sike wakirande erangeri muntu mungao kirango tai chips ikabwe story roro tai atine yo oso wanti tukoso angete Esa pia no ifolende. aya JK yatebaiga ng'atio oyo gwanza rituko riri mwanja yani ikoso nyumba y'omumuro yoiko ikamobe mwamanyanire kuribara mwamanyanire korese ino mokonya kumirana ndongera mutara like mumanye binto mbiro mo we prepare psychological toko anda yanyu monta ko teinga ki konyu kanyu jisi yerega iga I need to prepare on my present. You can go prepare psychologically. I need to go prepare psychologically. Kera na magania. Lakini oitari ntaba ngao. Hakuna mkate mgumu. Kati ya hakuna mkate mgumu. Utakula hata kwa maji. Utakula hata kwa maji. Tiamba teiga naboko mwenga kimusacho yengo temali inteserali mobere ni mutata umutuni mo abono nga indi bikimate naso yake iganga inde bono sonya orenga wagul no bare magi konyata kunege sakwek na bara kubete iraro nga kiese otegera yo bogo eye TV kiaye TV ego samba nya ko na nya ko so ma te na so igona monto ro na nya ko te na kie ko na ba kera ritio ni mote ya kora introduction ni wetu na magani ukari Timo ngwera mutake nga ya Mbogo. Welcome to KC Hot TV FM. Yeah? KC Hot TV. Mbogo. Mwasali nani? Ya, ndora kwa sasa. No. Entuga. Entuga sokoro ta mote beti ayu angoso kuma. Sokoro ta mote beti ayu. Mwana bonji. Oh God. Mungu takabatu bate bakimani kya. Onyaro musaka bwe manyite
Moko ndagira mwakora isaranse onya akero ke isaranse to cho isaranse ororo mwanya kurigereria TV mwanya na mwatake kurigereria TV no yaino ya ga pen ya ga gamba chips ga mane chips ya bale bale iko Ya want to make Simbaroro lakini saribon. Bona tulako te nkwana nkori mama ko ngaka magena no na batinda akora kwaga no cyo tinda gacha ya oni muntu kanje tuamba tiwe yeso yo yawa te na na chuma onde tayo bwange te gente kyo yono tigante na nani kwana nkore penyo ma ko ngaka magena tari ukwanga kura tawili nagira mwako ikero keri saranga yanande kura tawili tuamba tiwe yeso itume na mandu maroko batisa mwe Agenda orare. Ari korara gaje gande na kinakire rote be mambi maroko bogocha anyway lemon le tume masifini ayo na batigeire asao yogenda nengere ndete ko batege ntekero umusacha naro kogenda mwaye muisaranse muri endagira nere nainde njire muko ngonjokera ngana nae njire mukwana tindikoera ninki ori kinanya guchenji muisaranse mwari endagira mwakora kero muntu isaranse totebe opposite side ade side nayo endagira mesego mwari mwakora mwachaka kuwatch osina movie get oi mukojo isaranse asikwale you cannot run away yao tenga ngo imuka muri mutame oi isaranse atore onya kugusukirira ochicho tangani okugoro okubekere okwago igoro onya gusuka ngora gwatoka ngaki kwebire Dirio gukora na kwa meko nyoraiga oh my god ati chakora lakini tingi jetiko koraya yono te atanga 20 bimbiyo bimbiriko korekana ngokorekana Simbrate banga mbiyo mbirororo lakini kubwati no muntu teke tigana kwana naye oyo kojo kwana sawa ndora kupinga mami na beko nyarikana ile to kwana rangi ine ki nyende mwari terio nje tintage titukeri ko stari ati tinde titukeri lakini tintage kabisa na achambu atere na kumbwatira na mbekera mwa imo ko tawana kore kiri kinto onye tinanja nje bikanse tirange ndibya nake ningi yarango ngo kanire ikyo ngo kweigwo tebe kingeyo ekyo gosoita gosoi gamba tebe ke maene no gosoita gosoi nyawe ka onye turasibuka yo nene na bakumya lakini aliko tebe chipsinga no muntu amanye no ranch lakini koko kana muntu tagukonyara lakini hata baiga erokwa lenda confusion yerega gwatebire na kitogo koru kwere ndego lakini omuntu narura kubeke baba makoko kwa anchira ne aina bakwa okoreki honest yako kwa namna nakwa na muntu naye ogotukira yani ogutayarisha ngora hello wairanire kuna cha muntu ati muntu nali na dire muntu narutaki abantu benshi n'abantu oyo atebirega togo soy nane togo soy baranja tego soa Yen TV kia Kisi Hot TV online TV. Wow. Kumbe Yes. Nimefurahia sana bwana. Naona mko na mjadala mzuri sana. Ni kila siku. Oh, ni kila siku? Welcome. Wow, imekuwa my first time man. Yes, iwana ndora komanya ndoraro ningo mwana buonjiri turamanya buonjiri ongoru aralia utamire. Okay, mchenko rukefa. Ondo mwana buonjiri kurwa nyali ba. Sakoro kwa birongo. Lakini wani genga bwatire tao Biden. Oh. Yep.
Hot TV online television number 1 kabisa Gorukusi. Ekoleta At least tisho nanyoje. paka At least paka. Aeka irisa mo. Yes. At least Aeka nanyoje irisa mo. muntu mutanga nitanga Jengoro nanga. Brian mama ni gakondo kabichanga. Magokorondo kanyando jengoro ku Brian na science una intuga bandu kalitieri. Tino mwana bobo machoge ko Rio Kindo. Oh, Rio Kindo sana aliete kitabu kurwa. Yes, that's my school, that's my home. Yeah. Oh, that's good. Yeah. Manyoje muntu rwetanga nanga irongo keumbu. Keumbu angalia. Keumbu analia. Kenyambi. Kenyambi. Kenyambi ni keumbu. Kenyoro ke yabuge litaro kenyambi. Maite litaro. Oh. Litaro manyete nyaguta. Bona kenyambi ese katikati ya nyaguta na tambe. Kenyambi ere ege sima kia liga kutimotu. Opposite. Oh. Wabua liga nsali. Na kaitiro jari masisa na soka tali nyaguta. Nyaguta na tambe. Nanga manyeta kone pati. Eliete liya baliga ni. Yanko ligunde lakini tinanya gochio. Oh. Sei no kwana gochio. Seito kenyambi ni mate seito. Oh, that's good. Ka noyo korugunere yondo yo kurugoro ya kurunga fen. Ayo moswati oliven. Njwe ga mbere no na munu. Wa kachimba banga ibanda gochia. No tora. Koma nyana tuale. Ben. Naye bono, tueleze majina yako, unatoka wapi? Ngina. Jitambulishe hapa. Ndaba Marieta. Kayoruete. Aki Nyasaye akoragin kobo mwalimu nachi goita abantu abange sana. Ben. Njomete yani timaiti ni gwande tindi gutakana kwana no muntu ndika kwana ngorosa. Wana nakingirite mukore magukwana. Njera kitiganda bori oyo ndene kiateba. Okwende literie. Otebi okasobo. Nari ngongi gubu. Nditinye gweti. Osobo anso ito na bango nange na seito. Utara kateroka na bango tokubairo olimo. Tige kwa. Inga yare bano iga. Nabona nyora sare nonde. Kero montale no monu ay kumunaje. Kero montale no umugoriga omwana byenjiri ngayo. Rakiteba bujango na kinga yokoru. Sei tombirongo nyari bali. Kayogo toka sai. Indo Biden. Mereri. What do you mean? Araria na inche nonde Texas wapi? Texas ya, Texas. Kwa vera sawa kusibara banga. Aba gusinkwelende bale. Ama bosengene kibana bakoroka. Asinara bagusibara abange. Minnesota. Inja sente kama. Minnesota no bagusiba ile no kobuga ninka bale. Aya Texas yole. Tigangwa ni Italia nenda ale kwenye naibangire kuchikurara. Sawa. Ngoro kuven. Oyo saboke. Sito nyangoso. Nyangusu tali nyangoso. Nyangusu Maasai rogoro. Lakini sito. Sidaisi Angiki. Unajua Kimasai? Hapana sijui hata moja. Oh. Shangiki ni mwanamke. Chiangiki ni msichana ndito. Mimi sijui hizo maneno. Hapo ndo kwetu sasa. Takenya mdo. Shangiki ni mwanamke mwenye ameingia kwa marriage new young mwana. Na kweli ndo kwana. Mbu ya baba. Koma yana tuale nke nanyora ende eri tia studio anga ningo tanga katura manyananga.
Neke gwata bokuruku. Nchenkoro kefa onchiri se itonya liba birongo. Okay. Welcome here. Nado obataiba kubeke group stories to kugamba mangi moino. Tari ke igoka. Inchetiganda aboli. Nabora nyora sora bantu bane mbarororo. Bantu bane bari class. Ako batiri atiga. Nabora nyora ninko manyete. Nchokoro kwae. Njenchi dinkoro. Ni riogi. Ini uchesi ore. Igonde Boston, Massachusetts. Warorire Boston yanko yana noere. Nchokoro kwa. By the way, na mwevire rieta. Ninje mabori ngotebi. Ukweli. Nakiora koromu anko yaje bwe mirande nera tamanye rieta. No. Umedo chipsi bantu mbere mutari kugamba na barabusana. No tagamba gakini muno kinete gatuma itichiango chiago chiantu chiago. Itikango tebi njira no bwanti ane tinchetu bunandenka. Ari okogenda. Inda otebyo gendo. Tuba maitu mabye. Tinda manyeti. Ani njengo bori njema te Boston yani maita bantororo. Bantu kyo manya tororo. Nekibona akoro kuninje akira ntombana manyete. Ninjengo tebi agoso wasore grupo. Ayeka yol. Njenda sakoro ku nini Daras. Daras nyawagisi. Daras todi abagusia takukwana yo. Kimogokane re kabira ye. Tata. Imwe igunga abagusiba amwanyire ku Kenya 70% mbayo Kenya abagusi. Nkangayi. Seito ere kisita onigo chisuneka. Sebe sukari biko aniko. Ebitabu yani bigwanza tigaye. Igono mate karo. Muswati mino nara kurusa abunye nya sisune kamata. Ono mbogo. Bande boya bantu nabange. Mbogo. Actually nago kirase makwere ndeye kwa bwate mbuyando jogo chapa being my first time. Nara nyonja birata. Mbikere namba ya WhatsApp ase screen yabo. Ikekyo. Namba ya WhatsApp group. Namba nera bago chati. Kare wote stress yo kurutara bago stressora. Kitingwa stress njembu yani. Tari stress yo kwana no montonde. Abunga kiwanta yon ndaigo. Yani group ya WhatsApp group ye TV ya WhatsApp. Mostly kimogamba kara muroro. Soy me la dio de tachaime. Tachaime kabisa osa yema goro imoyu. Nebi to vas a korusi sogisi. Osa va ke kobi. Vas a korusi. Ili? Namba na ere yunsa. Ai no aguantaba ngai nindo kabisa. Kwanyaro dire. Le di te ne quiero que un buque mangana. Ari ane esa mande que rale y around. Mande kego samba. Koko chakwacha na mate na bauraji. We kubi. Di chinga cosa que cosa no può mai. Kerera gosi. Haya. Ndi ngonza kerera. Nko tali. Ayo bona ngayora. Kayo yaro yo tabe namba. Oya karaza korogu. Nikibona korogu. Yo pana mona abantu baigwe. Neki korogu yani nekioranye beke bono. Kota batebya sende ritiye to batebya sende baso muinari baigwe. Injeni manyete. No yo taketa manya. Kakindikane. Ingomorembe. Ay tirango tebya sare. Ari sabana bitu bakira bange bakwenda banyagoitu. Anyago kuigwe nseyi. Na nyima. Yo ngayinde. Saudi. Abwa buko time bono. Si uko Saudi.
Tayo are one of the girls lakini tali yeye. Au saka mdogoro Iraki. No wale kutima kwa hivyo na kwa tebiriko. It's okay. Pora mtoto apate chakula. By the way, tikanda kobori. Kids. Na chiro kwa batenga motoko na chiro kwa basara motako konyo mwana yo baga ko limera go chiroje mwa motiga muri ko igu mwanza kre kombori ase onde pare ayambi ya bali nengiere na chiro ko chibesa chitayo na chiro ko batai motako ro mwana yo ino mama konye chirende limurarore era bwene bali ni ngogo bokimambororo bokimaki ya kamura kali tu asomete como kaga onte bingo yani kaga onte ngo bokimambororo no re mboli buya engano kuruka no bokimamini kibesa no semolina ne engano no I mean kibesa ako kumaina gere mochaya chibesa tali bokimabwa sani na kwa bwata bwangu matabia ke maana cyanya sa orito go sabo monto bwato mushara monene ga gwa kanu 120 yakinire anga kya Kenya 50,000 igante betia gwa kanu 44 ako bonga ngaki naked truth ante dia kanu 44 kya Kenya naked truth ngina ka underline the word naked oyo ka wakan 35 onye kale siko 35 agwaka gakorusigue chiendagira akogore ndagira gakora kwende ombwe kana imo bwateri shwe aye chips igen dongera mari ko bol omonto ararwano tetebenda nyora wosine boyfriend yabantabu ta kunyoma wosine ba kunyoma akitio konginyoria yo no mokeja na como gwana como nanya como eba kwaniri I mean like yabantabu yani mobe go relationship mwanja ne monyoma ne tiango te ikatuli no mokenye familia ya mora kini na como raiga no kwa ni kwanya kumukuma inki yakonginyoria machikara andalere mwende mubwati biranga chibu bali muri go kwana na masaja yani mbali kwebu bagadio go no go tara I think yani mbali free no nyeno musacha bwe nyomba turi ko mukwani bono no le ganyombole mwao se mwao mwako erumu yago oire rum abantu abato chaite ba toka rumu gaisi ko gero bere mune soja go ba bare wifi wifi ni mbwate lakini ewe kaya sumbwe rumu ego karumu yane eyo go bidi na gora bundles ingo tumeka sai lakini kanda bori entonces agakora ya nani mwana uwoyone entonces agakora na igwete waswana ati chama chips ne gweta bwana nanya ko ati nigu gwa korte go form 4 kale ose no bona aye go chagwa ichori bintu bya ronga kimachani mbate abato ichori kwana go ichoria tikale nara okolera kwana go icho nawo kamusu kwa nyora ka party lakini kibono green card ni kubachakire go ichori lakini amagoso mali kwa machani machani ekwende yane muswati mo kusiopa lebo tiamba tabi gente que tanga ni kere ga buna kwacha ni simiri yago mbari yombo aya popo bobo muswati no mo kusioka lebo ba menyete Nairobi hata mkwani machani ingi machanga mata green card obori ane munya makioyo green was na machani naibure na jele na kibara basomi uridre test kuru yabo na tebeti na ayombogo
Tebeti ku nga green grass in the green snake. Abali my friend. Mbogo. Haya, nachile kwa Taiwan Mbogo nga buringi the street and the green the broom. Njira akabekira omutwe sasa ingobeka omutwe bigotibia negotime. Naro deritiyo kakolika ngaki thank you my thank you. Naro de ngamurigeretia kasiko type thank you it screen na thank you. Aye tigana ko tebi chips. Iko ka na moko faide green card. Ya. Yamba taji yente tanga manta bale una kwacha kar Kenya mbama tesi ni yo kwa ya ko mbama tesi ni yo na bugo tomero keshe ni tomero monto. Bona ekero gwaikire gaiga ebakoire simi yago bakoe ngago igo bono simi yabo bakebwate mpaka email yabo igo bono kini kiora aba access ni kini kiona igombobe ara manya ko sino bwata kamondo katete ko konywa maba ko kuita ngaigwa karuseti yori abuna kong Iko bono no goteba chipo. Ebere megima. Secondary virgin kwana rioka yakwe discuss Na kongu. Virgin secondary. Manyanya tore tutora abaisi iko chips karote to kwenda ko shopping yako personal shopping ine kyo kwenda bako kuira okogore bake na bako korera Honest man wacha kwa nero kwenda koletere iko to kwenda kuna mafuta ko get personal like ote tendo ra kora shopping ya wirane kiti ambalo kia mafuta yetio Riki to besa ko tori nyonya kwa rose tike studio keran Noroje, ana la mafuta yo monto, yo vama tenga ki shagara. Toko ko shagara laiga. Fácil. Ya kwana mono maite nyoge tumore nkochi na bangere mo kwana mono. No, omete sometimes nje kwa ikambo, ikegra I don't know. Onya kwana to kusema mafuta geto bosibu ago nini, kona aro kwa yaka yuoka uka. Ayorojo bosibu anembora ete kusimbia bole. Nako timbu yana hadi tika baba severi chibesa. Masa kama mkwanda shopping emba kokoro. Iyo unga inaitwa semolina ni ya ngano. Oko kamero ngo. Oko beka bosi, oko beka mache riko. Chipo. Atoko Aba murango chabalense. Abange. Ngo chabare ritieri nkwenda bale. Abange sana. Omo muranenda kokolera omuntu ogabumo omo sibati. Hapana. Toko moira, obugete barabuna baliri bale mbako tigeko. Ako be driver naenda amenye isiko. Nainde? Bakobe ku accommodation yo kenyomba aba murange sita. Bakobe ku bakomenya bune boarding ye school. Tiga mwana no musacho chire gari foto komire chibesa mwanja komatina chibesa. There is a time na kolete okay. There is a time back 2019 na kolete eficha gete yalenge kurukutar asomo to bare domu me ba gotenga babangite vitanda tukawaita mune domu na baba menyete iko. Yes, wanaishi tu ka shule. Nikawauliza wakasema, "Iga orororo, okuboka mambigwa ndega asina ndiko irane domu magwarara." Kake bogi mabore ga ya by the way mogo saka. Orataka ko invite omonto minuto mtago chaigo like no omo invite atare go seki. To konyara. Atare mwangu. Gente tangani mwangu. Onye ga iga sende tole baise ke barenga babera abakenya.
Abo tore compound ya yume. Tuko liachete ya koru airport. Dina na muroche. None namba yayo kutwara ni Balaha. Ese compound ya yore? Tipo. Wow. Uko na idea hapo? Nionyeshe. Ati mtumbire mtamanyeti. No. I know because there's my friend amekuwa invited na bei wake na anakaa hiyo Saudia tu bado. Na ameenda. Sasa I wonder lakini atakaa wapi Litierio? Niwaambie hiyo invitation ya Litierio unasema. Kama muroye wekabe Kemboi. Ekadi ya nei. Iko kutware kadi ya gabu. Kare kwa chiro. Seke bande. CPR. Eye koro kunga CPR. Hiyo hapo. Ewe expire. Nyingine kubwa kama zile za kitambo, kama zile za Kenya za kitambo. Idea Saudia. Tia wana Litierio ngotebi jumo kaya chiete. Oko nainde teri mokaya tachieti buna njerere yekeronge. Onye gwatire okwenda kore gasi otame. Ngo igura bantu bakuru Kemboi. Okoro egasiga bworwe compound yume. Otame. Banke mbabwati passport. Banke mbaliko bagoja gusinyikoira na Kenya. Abange bakomenya n'ikirini. Makyo koira na tubwati bintu byao. Wana ase Kemboi yomete kwa kore gasi siko no moise kocha. Ocha nere gasi. Nero Kemboi. Wana mwacha komenya neramo. Mwakora mwenda mwali gibi barua mwakora. Mwache mwaka. Ike gasi bakorigine ye government kusenga sende yonsi. Gasi ende yonsi. Government kiyo kwa gasi takwati makaratasi. Aine criminal. Alafu bono liria gocha gotaka koira na oikasi ekwe absiberwe asibwechera. Mbako mo bosi yayo ria murikerete visa koru Kenya ochire. Nainde bosi njire chimbe chira kurikire ngekwe ibetekero gwatamete. Neba ngwatamete na Kenya. Iko tari biya gocha ga bwanye tora chansira ndonge. Go Kemboi. Wache gasi wa Kemboi go chisiko washinkoira na seino. Iko bana bunore iga orata ko basabedi baga ocha korra bantu bami nungu kwanchira bari. Vacation after 2 years. Akira kini njetindi go chikoira na bangitere tome. Iko tura kora miaka ebere. December na lingo cha kwenda kwa bali tieri. Koriensu abwa se studio ngisaranste mo inabu. Iko ebrekere ngana na kibago kwa after those 2 years. It's your choice. Either you come back or no. Iko chero ko chokwera the same person wo sokori ginando mongao. If you say bwate yo monto yo me bwate 2 years. So it's your plan or no. Ntitinda baigu. Iko bino kwenda ka bwe bakwete kwenda ko chikori ni uno monto byo kobera nere. Duration ere ya 2 years. Akiro koira na Kenya na ndo gocha korie visa ngao oli ni uwo sotige. Nando kuri yo monto mwa uchikobera nere. Nabo onya gotete koira na the same house koikori ni. Yes. Na bado nabe bwekaine korigie visa ngao muntu mwa. Lakini tiamba tebiga. There is no constant situation. Akero koira ne gasi ri kwa gokora your head is not functioning. Ligie deposit kwa kori gasi. Egasi etokora na bora kore 24 hours. Egasi etokora na bete ratokete timogeti. Bono ligie deposit, ligie gasi ngako. Ebwate chibesa chinyingake ense ngako. Tori constant. Iko to koira na gabu. Odige gasi go kwa chibesa chinyinge. Ni go koira na the same job. Eriko agakorire. Olige deposit yo chikomenya isiko. Lakini iga atakwa dawa. Kero kwenda na bo kwenda koirana. Umetuna squeezing visa chia change sana. I don't know. Iga na bo kwenda 1 month na indo irane. Na bo ko Kenya 1 month ko irane the same house. The same house. Lakini utete go change.
iga abantu abarabungo kwa baromorembe bagotegenda ukwane abantu beino oirane ndenduirane nando duration yobwate komenya mwayane emyaka ebere unless and otherwise muendelee pausaini tena. Igo nabo muya onye yedri emyaka yedri nando tuko sign mwana oanje kurenew. Wow. Igo tari buya mondo na tege go jabu tiganje mate biarati. Ase iga igane siekire bare ni weske mbari go chate first thing. Ne kya kwa chete. Ngachete gasiek. Bare lakini abakuruga iga nkwenda barika. Na bari vacation nabokwirana the same house lakini tokwirana nyumba ngao. Lakini tata ka kinse chinde yani story chinde ne chinkong no gusabira abana bande baro. Pressure tego chagasiga igo maite. Pressure tego. Kwanga. Basi egete pressure nchirigocha. Mbali ko new fish. Iga isa ko soka na bokwirana singing chori dino kwa ringi mabo. Na indo beto kora duration ya 2 years tokwirana. Ora bate bono tete kwanda before 2 years children kibarakore bako kokani akanta abo batebine emate batukorete nomate togorire igo to ko bate nganti nage chiguska digangendeka nonye myake gwetaraire ora atesi bobe arafu na indo yakanire kiregento. Wow. Kama ke yani emyake ebere ngo erori igo gogosoka tari koirana sio bande gokuru tari koirana sei iga igatiri yani kutembea kwingi kuona mengi kuikangenda ngana inde jikora ngikero Ditieri nayo kwandorwe ke umbuma gwesoke. Anyway, ipo siku nariogocha kogota ekero kwagotire okora ogotebia abachokoro bagoiga nyoroche ebinto ebimokori nche nakarire nakinete iga na iga ase nabiruseti nkanya nkai soyuo agacha gokina yarenge iga na iga bono menye nsaye emo ng'ai ndarusi noone story egwansa ngo abachokoro Baya bana baminto batuko buya tigana minyoka zengochi na inche pairi tierio botuko buya. bye. Era tuesa kinto abanyene. Bitukorigia. Yes, bono mwanju murigera ndo seso kiwate namne cheche bono ndo je tugide gaisa ne cho casting sai ne ibere chono botuko. Bono mambia. Amano soime yo morobero bono twabekire bono ngo bairani bia mona singencho mwanya arakuba ngo soime yo morobero. Kobata kero butukobuya nabari muri mugaso umugaso mwimonje mugere ndonse so kibwatete yekrunga kisi hochi TV ekyombukia mangana njeni ngoro kwa Brian mama ne konduka bichanga na magokoro hondoka nyandoro boigo aba science na basani go bakondoka bitieri. Goodbye wika.